To o le fale ula ia wale tapo inga mau ia sua mo le vai whanua fo mai tulangi sa ole mo sa leo mua ma le lau niu na sai lua le fale ai tu tau tangata ia fa pe fo i le fale ngfulu ia ai mai se o le tapo inga i le la au na motasi ma le nofa ma pu ia te oe tutuila ma manua o le tu mua le motu lau tau wauna le nei tai au Savea pestata ma le langi le urua i rii sa Yuli L. Harrington tangalo matua a tō maru vau muri talo la vea tātou mafuta o tau sa ia pa ia foi ia nai tu la foi o le fiafi ono risi foi o tuangia o le a o fai foi leo na tātou whasoa ma seu i whanua i se teimi o mua i le au ranga ma le tautua mo oe le siu whonga le dei o Samoa Fatalo fatu i le pei maulunga, ta mamtina matua i mauta malawa, a peo fo i fale o tangata matua, ma lo le tapuai, ma lo fo i le ngā lurue, fa aftai i le whanoro manu fo i le tua, ia wa fo i ia le alo whaivo alo matama whanau o le tātou utunu. Ia upu masani o le atunu, a te se elili o na au te le fia utu vai tofo i vai o Samoa ne i le atoa upu ia te au. Ia o na mai te wina i lea. Ia whape foi o pa ia i tupu mai e o le atunu. Ia e maise. O na ngafa mawa lulunga o ta ngafa ai ma soo ai Samoa. Ia ta alolo la pa ia ma mamalu o le atunu. Ia i la tau o whale upolu tutofi o le la tau fatu ai ga tausi le daan. Ole pa ia male mamalu o lo tātou vānu nofo. Ia, le nei tai au, o a mai oe, o a mai lo a inga, o a mai lau a tina e le pisinisi ma le ngā ruenga. Wha moe o lo manuia me uma. Le tāwhai fi o le lanolangi o lo o mai moa ma tāptapua i mai ai, ma wha fonga mai ai lau sila mai moa ma lau mai moanga le nei fo i tai au wha aftai le tua. Wa tātou lau lua whasina wha i pu e o manu, ia, wha peo fo i o lu mo le nuu, ai le o pu e o mala matu o le nuu, pe o upu masani alu tātou tunu. Le atua o Samoa, le atua o Israelu, ma le atua o Sapaota, wha malo fai o le whaiva, le poro kalabe e tuli au pu pe le to tele o le mamanu o le atunu, e ui ina na o le tasi, le poro kalabe i le vai aso. Ia, ai, o le rau tau lausi le fia, tasi ai lasi, le fia afe o tangata e mori mawina ia ma lato mori mawina foi ma lato mai mo iai ia mama ye foi o lato fina ngalo le taimi mo le taimi after le tua ava mo le tua le dei tai au to ma se ava ile lo le tu mo le ofenga wenga tapa i po le tai au ia ole na io le sisi tato te fa mo iai ave le vi inga o le tātou matai sini le langi, ina ua ia mawhai o na whaatafa au vale lo tau soifua. Ma ua le taina e foi, le efu o le fue, ia ma le whau i lo tau soifua ngalue, ma le soifua tautua, le soifua au auna ia sa moa ma le tua, ia whapea foi tiute ma whaiva lo filima o masani ai. O whaasaunga i le aso ma le aso, ia o le na, o le tangata malana, ua totofi iai. Nai minute, ole a sa ili se avandoa tātou talanoa tuai ile fioga le leuli ngal malmana tai ngal malmana ma le pulisili fo le na le tātou fale tavale le G Mara Wholesale Autos ia ma le au whainga ruenga ole tali ioe ole tali na Happy first day.
Papa, I feel great in my heart for your father. Lengangal fa afkai la ko singa le olai la ko ile ainga le fa vai la ko singa sanga le mala se fa kwanga ai maseka ko ava awal ko ngingo pi moli pi lo pai pampilia on kim ia me la inga sa le fo isa le faki kinga la nga mai a lo ko ko ele me uma ang isa se me ekas le lo fa kama le ngale lo ko mali nga i mangila sa kama alfa anga nga mo oi mai ya ma ko fa nga mali kinga ya. Happy first day to you. Happy first day to you. Happy first day to every man in the world for responsibilities. Happy first day to you. Happy first day to you. Happy first day to every man. They do everything for the family. Yo, le pese Happy Father's Day mai tai o Sarafina Saleutogi ia fa pe fo I Olivetra Tuanga e fa mana tu mai ia I tatou ia la so fa bito fo yo na I tama o le tatou tunu tama la iti se yo I tama fe lolo ia tama matu o Samoa ia le fa mana tuina ole aso tama ile aso tao yo Happy Father's Day to all our fathers in Samoa. Tamao le tunu, tamao le Parliamentary ma le Kabineta, ia tamao a inga te tasi fa pe foi du umafiu aga mai tu malo. A mai se fo ia te utou, tamao le tala le lei. Tamao e kalesia, ia mai se fo ile uwhainga luenga tutofio lo tala fa uto. I lea vaenga ma lea fo I nu ma lea fiu anga mai tu malo ese I to tono Samoa. Ia le da, tātou am te bea lava, I le whaamrianga mo o tau tama. Ia tālu sia pāwhau o mana tua tama, I lau whaasoa le nei fo I vai aso, ia, ma whai fo I o na whaanganga sina vaenga. E lafo, a le lafo nge, lafo le aso ngafua o le vai aso, le mea tāua, le maua le soifua mruia mai lo tātou matai sili le langi, o lo mawhai ona vili aku kali mai, vili mai, tali atu. Whatalo Fatu, warm Pacific greetings, Tano for Lover and Kia ora. Welcome to Savea and this program, a special program every Saturday, Savea and the Tanoa Ava, where you find the truth. Nothing but the truth. Yo, e te mauai le mea sao. Yo, mesa sao ngā ki ngā bangi ngi vailo ulu. Yeah, it's the truth hurts, and it hurts you really, really bad. So, I hope you're having a great day today. The weather is kind and so beautiful outside, but you can still feel the pinch of the cold in the winter season here in Auckland, New Zealand. And I hope you had a wonderful day, a wonderful week last week. And I'd like to say, Talofa Lava, a special shout out to all our children. Tabaiti uma, ia, whapea fo I tupulanga televau le ngata iawa o ngā laiti e whapena fo I la tau o vasenga o matatai se whaasolo atu I Universite o le atunu u ato I New Zealand. Malo le ngā lue, malo fo le ono sai le nei teimi o le tau malu lu. Ia a o anga ia tu ia onga. Matua, malo whaftai I lautu matafa yoyo lo whaia. Le matua la moipo, ia masila wafo I tāpina ino e nai tinao whanau I le tai au. O ofu mawhanu whana, ia wapea fo I a toninga, ia manemore savali I lea onga. O whaiko kingi whai mase vai. To iei male pocket money, ia po le lunch money. Ia wa iei whai malau pusa lunch. Le tau mawhitanga mo oe, matu el whaambalo mo le whaaftai foi. Io tātou mātua, I nai tinao lo whaatinoina. Le nanga le wenga tā ua mo a tātou whanau. Alo mo tama whanau le tunu u. I aso uma o le vai aso. Ia au sao ni atu le whanau I a o onga.
Whatalofa pito e lugo le tātou api o fōluinga, the Facebook page of Radio Samoa, whapewho le tātou YouTube channel, ia i lātou uma māsani, ia ai maise fui o le tō telo tangata fau, e mafuta mai i Daryl Arbor, tālofa lava, o e selo le au pepe ape, malo se i fōmanuia, tui loma komisi au mua aingofie, e hafa whapewho i le tō whine ia Amelia wha moana mai Wellingtone, ia mai se fo i le tō telo i lātou o lo mafuta mai ai. Raw Band Life. Kei mai fwere ngore kangaka. Maria i o tātou tangata. Pea au mai lunga o le tātou social media. A leo le nā fwere api o fōringa whapea fo i le tātou Facebook page male YouTube. Ese umai ngoa e whaonga mai. Le meta aua lava. Ko sa pese ese lo ngoa ese fwere mako o fōringa lai ai. A o le mātango fio launga ngana. Le me tā ua le nā, melu si paia. Tā tālo whatu mālole sa i whamanwia. O tō umai Australia, Melbourne, whatalo whatu Melbourne, Sydney, mālole sa i whamanwia, Brisbane, i le dei tai ao, tālo whalawa, Adelaide, ia, e mai se fo i le nau mua i Canberra, i la tō alo lalampapa au i Perth, Western Australia, Kalgoorlie, Toowoomba, ia, whapea fo i ia no whangaro elia i le maina le aulo ia whapea fo isi minerale e le atunu utele o Australia o whaatoanga o lafu manu o whale whai ngā luenga o lo ngā lulu ai o tātou tangata. Ka talo whātulu tātou proklame Savea le Tanoa Ava e te mawele sa o le nei fo i tai au. Ka pena fo i una whaatalo whai so se vaenga lava fo i o New Zealand nei. Mai le wha tumutumunga ma le wha tausiusiunga ilunga up north. Wha solo mai ai au kilani nei alu watu ai Hamilton, alu watu ai lano i Tokoroa. Wha talo whatu Tokoroa ma laula sa i Fuamanuia. La tau i Napier ma Hastings, wha pefo i Gisborne. Ia sa i wha solo tu lava i le laumua i Wellington. Palmerston North, Levin, le sol nau te lua i whaiwhi aua le kalesia me tutisima, le whaiwhi aua le e kalesia e whakasa. O lo o mori mai e nuu mawhio anga a inga uo me masani paolo mangafa. Mai i la whio anga o sa fotu ma le whio anga o a sau. O lo o mori atuai le au whainga luenga pa ia le tua. I o lātou nuu fau i le vinda. Ia whapea fo i le whio anga o Palmerston North. Ia na watu ia le si tau le loe kale stete, Dunedin, Otago, ia ma isi vaenga ese o le ai o keriso. A talo whatu tātou porkalame i loutou pa ia maurunga, ma le mamalu o Samoa lo alala ma papa au. I nei no whatalo whabitola ve kale stete, lo whafonga mai ai. Ia, le au whainga luenga fo ia le si ufonga o Samoa lo longo pui ali iai, ia le mamalu o Samoa alalam papa o ikale stete pe ona iai le sunga Alex Fido tu ulua o le sunga ia momoti tufunga a talo whatu tātou por kambe mese le sunga ia sua whaioso ma le whale tua fo ia fina le nofo alo ma le au whinga wenga ale tātou whale o lo tele le da ui ina o le tautua Samoa talo whatu malolo so i fuamunuia le nei fo i tai au. Ia e mese fo i whatalo fo i te mamtina mātua, e mese lau whionga swafa le malu whaiva, ma le whale tua, ia me sepa ma le no whaalo ma le aingari. Ia e le ngata i le nao lau whionga pātele, Paulo, a whapea fo i lau whionga le sunga le tumaita i asua. Ma lolo sa i fuamunuia, e le nei fo i tai au. Ia ma le lo re pa ia maurunga, o le tātua tunu o lo whafonga mai nā. Whatalo fo i Hawaii, yeah, le malayo whawhiwhiang. Aloha to all our friends and families and fans of Radio Samoa around Hawaii. Honolulu, ia o tufo I kane oe o la ie, Waipahu, o Kalihi, ia mai la tofu lo lalampapa o I whewoi, kane oe, I la ie, malo si fumunduia, I le nei fu I tai au I la tau. Ia, o le tōtele o le po ia mare malu o Samoa. Ia, mai se fui o le tupulanga televou, o lo a o tawina I le universite, ale e kalesia Jesu Kiriso, lau po ia o asunga tai, na I la ie. The Brigham Young University,
La ia campus and the Polynesian Culture Center. Io a alu I Hawaii. Pe te alu fo I so se motu lava o Hawaii. A ele o ile me ta o la ie. O lo o iai whawhiwhianga te tele nā. Ale e kalesia Yesu Keriso lau pa io a sungatai. The Polynesian Culture Center. Lo no winga. Le ai lai ke le io o I o. Ke le io o I Hawaii. Vatalo whai le malo tele o Amerika. Stete limas fulma le lua. Ya. Wha malo le sui fulma ria. O whea lava le tafa. O le malo tele o Amerika lo o lalamba papa a oi o tātou tangata. Vatalo whatu Savea ma le Tanoa Ava ma le si o whoko o Samoa. Ia le fo tai au mai o kilani New Zealand ia te o ma siu ainga ia me se fo ia sia wa tinae pa talo fo I le state of Alaska alon so fu Maria Vancouver Canada alon so fu Maria to tele io lato o lo mafuta mo il tato por klabe mai Alaska Vancouver Canada ia alo ma tele me o to o atu ia ai le faida o le filinga le na tangata sa ili a vandoa. O lau fo sa ili ngā malo e pe o na mori e upo le atunu, o whea le bata whanua, o whea fo le si o le whanua, a o whea le whangatia, o lo o e ta se wai. O na, o lau fo sa ili ngā malo. Whatalo whatu ma wha malo atu ma wha. Mori atu fo I a momo onga le leimo o tau. Ia ma wha manui atu. E o tau tūte ma whaiwalo whiba, o tau nofa ma mawai, ma ngālu rue ai. Ia a o lo whaia pēr, leo o nanga ma le tautua, o le aitau malele, ma le lofa ia Samoa. Whatalo whatu rai nisi o vaenga o le atu Asia, o lo whaafongfonga mai ai, ia le totele o fo o tātou tangata ua. Malanga e se atu mangālu rua le atu Asia, o sa sae tu tono po le Middle East, whapena fo I Europa, ioe, ma so se vaenga, so se atu nuu, o lo iai. Fita o le taua. Tō te leo tātou walumata ma whanau. O whanau o Samoa o iai tōru o vai ngā au. Ele ngata o le Malini. O le Air Force. O le fita o le lau ele. Military and Army. Ia whapena fo I le fita o le wātetea. The Air Force. Atalo whatu Savea. Malasi ufonga Samoa. Ia te oe maua tala. Ia tō tele au tau. E whasota I mai. O alawa taimi e malolo ai. Ia, o taimi nā. Ia, e ki mai loa. Ma le live stream I le Facebook page o le Radio Samoa. Mo le asunga fuasa. Yo o lava I le asa. E tua I ai. Ia, ma mawhau ai fo I lo tātou o tunu. A o soifu hae tono Samoa. Ma lau whanua me le ele o le tātou o tunu. Ia, o pese na. O pese nga wha Samoa. O le talanoa I lau anganu. E tutu mai eilo wanganga vava lata. Ma toi wha fo I ei oe. I ele na e soifua mai ai. Ele na whatalu whatu I a tuila manua. Na yo tātu ainga lo wha whangfonga mai ai. Ai maise. Lo tātu o tunu pele. O ainga o matua o me masani o tausonga. O ainga. No tele o le tātu o tunu. I lau whanua me ele o Samoa. Whatalo whatu, lau whionga I leo malu le malom, lau masiofo. I awa pena fo I lau whionga, I le tamaita I Parliamentary. Malau au waa a wale sui Parliamentary. Te nane fo I le whio lau whionga. I le whongwhtalai, o le mauta whono ma le Parliamentary o Samoa. Ia, lau whionga le sui whongwhtalai. Mai se fo I, o sui malu o le aiga kāpeneta. Ia, ma sui minister ia e whapea fo ia le pa ia mawalunga o sui fono le Parliamentary o Samoa whatalo whatu fo ele mwhentua ele sunga atu le epa te tai o le nai tua ngai ia whapue moe lo mo fo le sui fu ia isi teimi tātou papa iai ele tulanga o le whamsinonga sa whenga iai I le vai aso ua tuana iatu ia lea kako ki le imo se tala lo whaia pele I loilonga a whamasino e tolu sini o le whamasinonga mawalunga o Samoa ia e tu Simon mata upuna molita iai e le ala ia wa pe foi tui le epa ia le whaasea e winga le whaasalanga o le ana whaosalai ia le whionga le whongwhtalai
Ia, ma le Parliamentary o Samoa. E tu sai le wha mauni o la solitu la fono. O le a i tui le wha msinonga. Ia, e mwisai wo soli e fwoi matu la fono tu mau. O a winga tau loa I tu tonu o le Parliamentary. So, more about that later on this afternoon on the case between Tanoa Ava and Leala versus the Speaker of the House of Parliament of Samoa. And Parliament. It will be very, very interesting how we're going to look at it and dissect that and how we, and whatever that will transpire from it while we await, yes, the final decision from the three senior judges, including the Chief Justice Simativo Perese of Samoa. O le wato e luas fulu minuto o na talo le tu la tasi mai o le tātou pese le nei mai I le au fai pese le au tele vau o le mātou nuu I vaiala. O na sa ili leo se ava noa, tala noa tuai I le fionga. Muli anga tele siu singa o le ni pule le nama le au fai ngalwenga Ale Henderson Cass. Let me walk through paradise with you, Lord. Take my hand and lead me there. All my earthly treasures I will gladly give. Teach me how to love and how to share. Greed and lust and vanity were mine.
What a beautiful voice that is from the Viola e Whakasa Youth Choir. It's called Kanaka Vai Vai, an original song of Hawaiian famous band called Huiohana. Stasio pese na me lau fai pese lawi loa Hawaii o whai ngoi no le Huiohana le tele o tausanga fo i o mawai. O mana tua yaso ia. E alua wala tātou tu e pipe lo pe ata ele valu polo se furu yaso ia. Ia pe umale whangongo fo ia. Ona e kango lole a kilo i kua ia tuila. Ona e whanongo longo lole i pese tuai ia. Ia whai a mea onga pe whai a male mea whasi mo oe lau ka maua umare karasingi. O lau tiu te la pe a o i la so so ai. O lau walu e whaile fua mata. E ave i te i ato e tā, malangi i salua whata. E mai e karasingi o le mea le na. Ia na e pese pese i ale i le vave au ato i pese palangi. Ia o pese i a tudu ue pe i Hawaii le o pese o le Huiohana. Ia malo wa loko mali e ke ku o mele aonga la so so nga lole e whaile fua maka i e valu se furua popo le se lau popo mo ia lau fua maka e alu kai e sau e re nga kara singi ia alu mamao le me te sau mai u te sola ue alu te isa lua fata ma ngai o ngā o nga manai mea sa kolengi i leo langa ia nga saule male a fo i male falau o le e lengi ia o le paka ia fa pe fo i la ele male kalsingi male suka ia ma e fa tali le i le si fasinga le la fasi o pe ka u kua wa ke sau o masa al kalsingi a o kalsingi a ko le falau masa mal kalsingi le suka male masima ia sa fo ko pole fa le o ko inga talo fai e mea sa ola matape na pena i leo langa i le telo tausanga ua mawai. Ia, mai talafo i maari e toi tatai i oi i tua le mea sa e o lai fo i oi la tau ia ale wai o mai i New Zealand nei wa e pese le pese foi le e whamai a suau Felice Mikaele o ane wa nou mukuka ele tala maari o le whamai nei a se o tua fine le a sina la ulu a chong. Mai Savea se malolo so fu muria e se tatou oriole nei aso faku a kele yo ka ko oriole aso mal tatou story male ori mua lava o le aso farele nothing sa u fa longo tuai ile to fine ya le lua a mesene ya o mai ai la ia tala ia la na por kalambe le atambua ma u fa maunia oni moli mau fa bitoa ma whaatua ina. Mai ele o se me tauleanga ina i le malo Samoa. Male polkalambe o i la tau o anga mai e ngā lulu e whaavai taimi. Ai, o se mea e te tau na toi whili tā nganga. Lea lai o na au whaasa o ina malangolango ina i ale whina ngalo male tō whaa le whionga i le minstao ngā rubenga whaavai taimi. Le fionga ia famuina le tunu u Wayne so yalo fong ina ia toe sila le lei le mata upuna nei mai e mafua mai ia le me tulai mai ona o ni pulenga sa iai mua mai o lo fa wo pea o na ngalo lue pea ma le process o le awala o lo fa tino ai ia le fili ina mai o tangata. Ia whapena fōi o whaatala noanga. E tu sai māmionga, tau aloa. Pe ao mai o e whai ngā luenga nei. Ia le la pena o whaalongolongo tui. Okai. Ia. O le mele lena tūlei mai. O nisi o tamai tai. O le ori mua lena. Nisi o tamai tai fōi le. Ea fōi e malanga mai Samoa. Ia, eo mai. O te reino pe whawhewheo na yeise whaatuatuanga whapea. E sau le tina e whainga luenga. Ai tū le ta mā, ma le whanau e tōru e whaamuri mai Samoa.
I lo taltunga sa tatawai ona saulu tama ai no fol tinayo la le be otupu ia le mel na saulu tina nei to tolu fa na mo le to lu la no fo mai Samoa fa tali mata po mai mata talo le po ma le au alo fangia jo to lu alo watu i New Zealand ma Australia ile fale fainga wenga fa vai taimi o fale ngau simea ia fa pena fo tulanga o fa to anga e tawai e fuo la ai o mai nei tangata o mai sui le be o fainga wenga bole o tau apu tau pea mo fuo la au mai o nga lulue i fale ngau simea o le to telela o mai bole o i fa to anga ai o i le meo le fale ngau simea fo le tau le baby factory e o le fale ngau si pepe pole o le fale fai pepe o le mela utu lai mai nei ua fai nei ua maua le pepe ua musu nei e toi tau le toa lua lai Samoa ma le whanau o ainga o matua o lo whaabuli mai ia le na ua fai e loa maisi feu ia inga i nei ina ia vai tamai le pepe pe tu ufo i ni ainga vāwāla lata i nei o le teine, po o le tina, po o le whawhine. Ia, ona o le musu e loa e le toa lua, ma le whanau, ma matua la e whaapuri mai. Ma le ainga ko kele le ngale, ma le e kale sia kele a. Ia ma le awhio anga ma le i tu malo. O tu ainga whaafita uli nei o lo tula i mai. Lea lo mafua ai o na tau valea lo tātu o tunu. I whainga whapene. Awa laiva awa ai mai. O le fo i mai isi atunu olo o mai fo i alato tangata whainga alwenga ma quota. I le polkalambe lava le nei e tasi. Wha malulu atu wa le bou statu so ta inga ma le fionga le alori ngal malmana ta ingal malmana. Ma le G-mana wholesale autos. Ia ai mawhaiuna e asiasi ai le lato whale ta vale. Alo tatala le niniva ma le pudi ala waa i lona malai. Luas fu ma le valu Atkinson Avenue i na i o Tahuhu. Ia po le vala au fo il telefoni lua fitu ono ono iva iva. Lua fitu ono ono iva iva. A leo le na lua fitu o fa o lua fitu. Lua fitu o fa o lua fitu. Ia po le vala au telefoni. A le fionga le lipule o lua tasi lima fa valu ono fa lima. O lua tasi lima fa valu ono fa lima. Ia kako story nga, vai kako whaasoa i fo i mulmulian. Ia na watu e whaingalu nga i whare foi lera o meo whaato anga. Ia watu suile pepe whaingalu nga o loa whaingalu nga le Baby Factory. O le whare ngau si pepe, tu lau whaafonga lea tunu. Ia da o si kako ori nga ka kali e fo. Ai le ngataila ina, mana tua o le amatanga o le tausanga le nei. Se fulu ma le valu pepe fau. Yo, nanga osi mai i nanga osi mai i tamai tai e o mai tasi le vai nga tau na toi sila to afo iai le malo le nga fou le tau watu o le fionga le Minster ma le fainga malo fou o lo iai nei a o mea umahia sa o leva na tau te pena mai le fias full tau sanga talu na fa vai le porkalame le nei sila ile puinga o le tu pau tina mata mai tai ile malanga mai ia e mo fonga leta o le ta o le moli mau fa tuina o le tangata le mai to ai tu lo fa fonga le tu listinale o le tia il to lua mal fa na wisambo o le si vai kamalo e failang ko lua malanga fanga ala foi ko mai la o be la wasa ia eso ia o le filifilinga le na tangata ia mana tua le o se mea fo le tau na toi fa to wina ma toi na le fa manatu o mea ia wa umana tala doina ma va toi le tima inga ma le fautuanga ma le tu lalo tatu te tai Samoa a o le i malanga mai ia mamalingi e loa ma mea taunga tā o meo loi mata o le koloko kaila ile balai ba lele ai le ipunga e lunga le valele
Yo mai malele. Fa muri ko se ka fanga ko se o walu. So mo se ka mangu ya mo mua me ka vale. So mai ye mo po le fale ma ap le fale. Ale me le fa you. Ya le na talo fai. Ya talo tatu te talo no ai foi. Ya fa tanga la fonga. But this is a very serious matter. Alana o tomo fai fule le fa mali le fa talina le fa talang. Ina ia awani ave mama faina ilangona. Ai ia fa ta le sa vali lo momoli atu. Ele o se mele mo Samoa, ele o se mele fo i mo lo ainga. Ia mo to ia malanga mai i Samoa. Ale taimi lava o te ofo fo ia ule nama i tō tu lau fa fonga ale tunu upo se nama i tanga. Ile le no fo ilo o vea matangata uma ia e sila matilo pea i mea ia tutu. E ta tawoi o na avaseli poki. Ia ma o le tātou tunu fo le tunu ufai te tala. Musu ane lele. Tapisa ane lele. Fa pena le lele le fa mtalanga. O te ofo lava la au. Po la le mena la iona tuai ona maua. Mama fai ona na pea le maitanga o lea tina ma lea ta maitai. Ia wanki la ia. Ia le na. O le ua tolu minuta wa tele tu lai tasi fa bamboa lo maria oe mo lo ainga. Ia fa pea fo inga luenga lo whengai mo le tunu ule so. Mana tua, o wane ngalo ia tu oe. Lo iei fo le o nanga mele tautua le fionga e muli anga tele susing. Le li pule mele u whingalwenga ale tātou whaleta wale na le Henderson Cars. O lo o whaatino le so ba lo tala se ia pa ia le tu la. E olo i le fiafi. Mai o le so fo i la. Ia o le na olo umatua i tumu i ai ia le tunu. O lo o whaia fo i ia siana fo i a talinga malo i le tunu. O le talinga malo le na o lo o ulufao i ai Samoa ma isi fo i tangata atu motu al Pasifika o lo mwhai o na mawai fo i ma le tau mawhitanga butter chicken and nice rice o kai te maanga ia yo e whaafonga tua kausa uka malo le pa sa vari la ia le ia o e tala no ama Eva e le amana ia e muri anga tele ia loa fio atu na o lo ta fa ama se val solo ma fsini pe ia falling of le la fa causa u cavale ale me sa o le makwa e kalapelo la va taro fatu le uso ya lino ya ma le tua ya ma la tu uma fo e lo fo nga se senga ina ile mauta ya ma le malai o fa ngoina o Cavendish Drive tasi Eva fa Cavendish Drive ina manu kau o lo ia le tātou lo toa ale Henderson Cars. Ma le whalau o whaelo mai le sunga alino wa le whaia onga le nā. O le tātou por kalame fo le o whaingoina o le Fika Fitness. O le alongolongo i le tātou tunu. Ia i le aso. Ma le teimi o le a whaatino ai ma toi whaoso le tātou por kalame le nā. Ina ia maua ia le awala e mwhai o nā. Whaia me o le whaamalo stino. Ia whapena fo i o na mawai ia le malos, ave se i le tino puta, ia maisi ngase le mana o mia le teimine nei, ia mawai ia lo soifua ma lo loida. O le telefoni la le fionga e muli anga tele susing ina te walau iai, o walu se lau fitu tasi, o walu se lau fitu tasi. Ya, pol vala au fo ia il telefoni le fionga ile ni pule all watasi valu tasi ono o iva. Fatalo fatu lino man valtua af taileanga le fo i taiao ya malo fo ile tutua ile tunu ya maise ole pol kalame le na ole soifua maloloina ale Fika Fitness Program for your fitness. Lele ala tatu se bai ta ua tele wa vai mai o le wa la afal ka ko vai le vai o le ola
le fulu ma le tele o isi ngase o le sela le wa tu le mai temi de nei ia o le balosi le tau balulu i New Zealand nei le ia se vai fo io igul fala au mai inu le vai o le ola so ia te o ngase o le toto mai walunga va pena fo ngase o le fatu to e fe fata valea ia le toto blood circulation i le tino a domo wawa mamusele fa pena fo i le ngase o le sela asthma ai le leitere mo le tama ua whaingoina Savea's Viola, Savea's family Viola, naite vai ana pipi ina. Ia wa pena fo le tulanga le toi wha leo whatungao, ia malangase o le tōtonga o le maiate. Damaged liver and kidneys, le leitere mo le tama fo le stumpa. Ai whalongo aku, ma kua seku ama eku lo vai, wala e alu makoso lo vai. Ai sau vai le ora e fa sa o ai lo vai ni ale na so dia fo i le tinga o me so ongo ponaivi ia fa pe fo i musele le tino le ngungu yo le arthritis ba ai le vai le ola olu tasi lu i va fa fitu i va lu fitu ia me se fo i ngase na pe no fa ya tu o suka suka, diabetes, so delay. Mana tu e ba fua bai ia le ngas diabetes. Ina ua whaale ngaina ia le tōtonga o le kidney, le whatungao, whapena fo i male ate. O tōtonga nei siri o le tāua, the most vital organs to extract waste from your blood. Ioe, tōtonga na te whaia le vaiba maina. O meo la ota o mai yo wala toto. A wai le fai o le ngā ruenga se awari inga. Ia tupuro mal whaara vei whatunga. Io mai loa ma meo tota na ma ua toto. Ioe, ua to ai mene so onga o ponga na iwi. Ia nā mate loro na fula ua ti ngā fule penta mai fasitio ata ta ei to tonu so onga o pona iwi. Like crystal glasses that will settle within your bone joints. Ia ngai whaalongo kulai, e o ale sa vidi fo, le. O le marosi o le makangi, ke whaalongo kuape, o le tui o e sisi. Ia le na, vai o le ola. O lua tasi lua iwa whaafi tu iwa lua fitu, tātou whale o loa e o Tara, sfulma le tolu Lappington Road, le fionga le Saoli, ia po le li fo o ainga lau fionga tuala, ia ma le faltua ia peka maltama o Tino Junior sfulu tolu Lappington Road i o Tara fatalo fatu i fu i tinalu tato ainga ia me tita ia me se fu i le fionga i le patua o whaiva tulo wena mareko palea ma le fionga le mena i taua muri anga tele whanena oti Stella ia ma le malu le ainga li ia me se fu i lo tau whale lua ai foi nisi o tau lia le whala i le so. On o le whai foi o le langi, tau ma le langi malo fie. Whatalo whatu Savea mo fo lofa tu foi. Bo mo onga le lei, e le whaingo fie. Io e ti ngā. Ai, usika i le meo le. I le kufunga a whako ke puka mai. O no. Ai, le whako ke puka mai, ai whiula mai. Au tato iei le vilda. Nano toi whamanatu e toi, le si tā uala. O se whatita inga matau tia lava le nā. O le taimi e whai fwele langi tau ai te ua po le tāina fo o le tau ma le pea. Ua matatupa i au. Ua tātu. Ua le utu le lamba. Ma ua le utu fo i la le toto. O le mea la e tupu. E fiu e sasa. Ia, na o le sau o le au. Ma se i mai ano ma pa watu whaafonga le atunu. O le mea la e tulai mai. E umalona tā, mantua, e sama i le ano. E sama i le ano. E mili ato ai le tino. A wai pū ma manu anua uma le tino i le au. La le me whai le au, e le sama ma le ano. E matua i la mole ai, i le sama. Ia lo tino pe a manu nu o ilea. Ai, no fola mato e
mafau I tua. Mfatustusa le me fai le ano le nei. Le vai le ola. I to tonu o to tonga o le tino o le tangata o lo fa le tonu ai le o vai I mata. A le uewa ai I fafo. External bleeding and external injuries from the maileau. Ia lola ia le vai asi te le le au ngā te le vai. Lensi tātou whale loa, numera lua sfuba le loa, Templeton Place, Glendon, I Manurewa. Tatalo whātul tua whine a nive malia, ia wha perfo I lau so ia Yosia, Mareta Sawanga, ia masu tō fo I aing whawhataile ngā ruenga le leo lo whatino, ia lo manuia ai o tātou. Tangata le loi ka le stete, whatalo whātu. Malolo sui fu manuia, tātou whale o lo le tautua Samoa, I le sunga sua whaioso, ia wha perfo I le whaltua ia whina ma le ainga toa. Na, ai, o lua tasi, lua I whawhitu, iwa lua fitu. Manatua, Australia, Amerika, o le tātou numera na Hawaii po whērawa. Wala au mai ai. O lua tasi, lua I whawhitu, iwa lua fitu. E lafo toa I nei le vai Australia ma Amerika ma so se vaenga le rangi. E le ai sesi lava mea. O lo whaatino ai le vai. Se vanga nā, au ki lani New Zealand, ile a inga o Savea. Mea nai ta au ailau tango e uu le lei, ia le peni ma le pepa tusi ai le o lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua fitu. Ia, le na. Alo iei whamara tātou vai a voka, vai o na so swadi tele o isi ngase. Lo o iai lava I lunga I le tātou label. Mea lo whaatino ai le vai, whaatasi ei fōi, male au ngā o le vai. Male te le o le ingu mana e tau na whai. Ia le nāna ai, o lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua fitu. Nā le lua sifuru tā lai le whang. $20 a bottle. Bingo. Ia le nā. Ala tātou o, se iwa vai fōi bai. Ia, sa ili Salvador tātou talanoa tuai. I le uso ia Rick the Man. Ia po stasi fōi o le au whinga luenga sa bōlo ngā lue. I le tātou whaleta vale le nā ua whaingoina, ma ua lawi loa fōi I le atunu. Le car for you. O ilo ua ue, so ia e te tangi, ana e ilo ina, na o e lo uola. O ilo ua ue, so ia e te tangi, ana e ilo na o ilo uola. Toe fo I mai, whaata sita toe fo I mai, whaata sita toe fo I mai, toe fo I mai.
tasi o e la upele, le maua o se moe, fiava ia oe. Ana no se, e tasi o e la upele, le maua o se moe, Fuka matsago fie whananda Jerome Gray toi fo I mai loa. Ma mai ka pepe e. Ya le da. La be bolo mo via ia oe malau ngā luenga I le nei aso I da walwas full minute o te ele tu lai. Tasi Savea ma le Tanoa Ava o leo mo tātou wasi si atu e le malai o ina I Manarewa. Ya o fai le o danga ma le tutua ale tua fide ya tala e se foi Rick the man ia ma le ufinga luenga ale hendes o ia le car for you fatalo fatu tala ba lo so fu bria ia fatalo fatu fo ile nei tu la Savea ma lo tutua tunu ma lo foi fai ile nei aso a mai lo Savea ia nga we fa longo mai lo usu le pesenga I o le I le kau apule nga koe fo I mai lo ma sa mo Amerika pepe nga era koe ya o vai ole tu fine male nga wenga le yaso ia o lo fai la si pisi fo ile nei aso so nai ona o le tele lava o mamano foi la tunu ona o le foi wa no mai fo nga wenga ia le foi fai foi si pisi ile nei aso bea malo fa time o fa no mai ia sei fa fonga foi le tunu o tu langolo ia ese so nga ka ko o finga lo ai o te mili na o te vala o tuai o fe ngai foi o to male sei nio o meu pepo con calate o tavale fo o sa ole sa ole sa no anga Savea yo nga tele la mo me vili mai ia o lo ia fo ia macho customer ile te mili na yo le macho te tama fai lava yo macho finance ia ma fai ona approve mai pe sali mai ia le mana onga fo yo macho customer ia tala fia ngai le approve le mai mal sa avale o lo mana amia e le mamalo fo la tunu o lo fa pe ona fio mai le macho office nei malo fa o le si tulanga ta wo le na wa le na o le tasi pe lu fo pe tolu ia ni officer fo le finance companies to te ngalo lu fa tasi e tele lava ia isi finance e ma fa una fa so ia e tala fea ngai ma le tupe maua le tangata lea ia polo na profile fo I pa ia le lead finger le talking on ai tala fo sa o lea sa o le sa no anga Savea pe ia por tau longo tule na ile mamalo fo se tata watunu awal popole pe fa pe o fa le tonu swafa
o lo mawhai lava o na iai le mato finance wapino a papitua e mo le vaenga e mawhai lava o na ta mawhai i approve pau lava le mea tira le finance ia ngā whatia o na tutongi pe meni fo i ta vale ia ai mese fo iai le tupe aru pe meni o ta vale ia lava fo le tupe ia awa fo le tau singo a inga ma me whai ia ai o lo o tele mato finance o lo whaapea o na mato o lo whaapea o na psasoani mai i le mato company o lo mawhai o na tuu solo ai le apalai ia mawhai o na maua mai le approve ia matoe au tilo fo ia mawhai o na pa mai pe meni o le vaiaso po le lua fo i vaiaso ia ngā whatia i le malu o le atunu o na ngā whatia o na tutongi pe meni o na tau tāwane se Savea. Malo, whaftai. Te tala o tau se ia pa ia le tūlai fi o le fia fidei ia ai whawhea le sa tai au. Ia, sa o le Savea o le asonga fue le sa tōna e te tala mātou i le tūlai iwa sa puni fue leo mātou i le tūlai ono se vanga nā ai le aso sa, le aso tai au. E tala fue mātou i le tūlai sifuru. Ia on sa puni fue leo mātou i le tūlai whae le asiasi. Ia awat pole su mai e mawhai lava o na whaonga tatonga ngana le malo si o tato watunu pa whaingo fie o na whamatala hatua ia ingo mato finance ia le ngata le na e whaingo fie o na whaila wapalai i mea o lo mana o mia mai finance ia wawe e fwoi o na tali mai o mato finance na whaapea o le tau sa iris ta avali Savea. Alo, whaftai. Ia le lei o na ahenisi vaenga whau le i whaalawi loina e pa ui a tapu e mwhai lava fwoi le whaalawi loa ia alo na o tā telefoni ma le tuatus. Ia whaptai lava Savea mo le mato awanoa whamanatu atu fwoi le malu te tato watunu o lo mawhai lava o tatala lava noa mo e o lo au mau i whawhatu o kilani o na tasi fwoi le vaenga o lo whaapea o na alumia i o mato ta avale mo e o lo mawhai o lo au mau i whawhatu o kilani o lo mawhai o na whaila wapalai a whape whamanueina la wapalai e mawhai o na mato kiriwa fua atu lau ta avale kiriwa sao atu lava lau ta avale i lo maota ia po lo e tresa lo whape o na au mai runga la wapalai ia a whape le mawhai a whape e telefi maha o kiriwa ku ta avale e te fiasiasi mai po i le mato ofisa e mawhai o na tutongi atu le ka for you lo pasese su mai ua piki lau tā vale ua umona tā pereina le ka for you. Ia whamanatu atu le mātou numera verifua o walu selau, lua fitu whaiva o na walu. Ia pe ete se su mai foi le mātou le toa o lo whapea o na sau o mātou tā vale yaso uma o na tele na tauria o mātou tā vale lea aso mane aso ai leila walo se su mai. Ia pe ete vidi mai foi e lafo atu tā vale whai e lo fitfiringa mato numero verifua o Varselau, no fitu pai o valu, pese su mai le mato e Chris, todo Selau Chris South Road in Emanuela. Ia pese palai mai foi o mafai foi on sala le mato Facebook page, i lunga le mato online, e mafai o na mato psasoania se foi e faila o palai, i lunga le mato ka for you Facebook. Papai lava Savea mo le mato o Avanoa. Alo whaftai te le lava tala, mul te mi whaavanoa mai, mul tā talanoanga. Mul wia tele ngā luenga lo toe, ia bai se fo le sāpati o lo alo tu iai mo le aso a tai awe, mul te mnei whaasoi ia whaftai lava. Ia whaasoi ia Savea. Whaasoi ia, whaltua ia tala, whai fwoi mawhonga tau moli o le sunga le lipule ia Ricky ma le au whai ngā luenga. Le car for you, e te maua i le telefoni o Varusalau lolo fitu, whaiva o na varu. O Varsalau, lua fitu, wha iwa ono malo. A leo le nā, e mana i alo ti e latu tu atusi le nā. Lua iwa balu se i o le tolu salau, Great South Road i Manu Rewa. Ia, le nā. Sa ili stavale mo le hainga, nei fo i vaenga. O le tautua mo oel si fonga sa. Mo fatalo fatu pelenise o so vale. Ka pe nā fo i o oilea talo fai o lauli fa bo tau lo amani alo se fumaduia to fai a so alo a fa a ngari I peito malifi ia fa perfo I matalau talo lava ma lo se fumaduia va lo fuiva talo lava o Vita Anderson saying hello from Atlantic. Oh, the Antarctica talo fai Julio Fiume talo lava Hanako Lam Ewan Sione.
I'm not so sure if this is Hanako, my cousin, or my niece. Her mother's name is Samoa. Savea. From many years ago. Ngalo ye chao. Ai ale tin wale ngai le singoa. Fo le ta tele le ngoa le nei o Hanako. Ale la utuva va tufa ova aya le ele ngoa le talu mo le fia se fulu tu sango tuna yatu. Talu ele itoi mafuta na yo. Na yo tau songa nei na malanga tu lava i Australia. Ia talu si o soifua. O tasi le meu te loa. O maliu le te mai a tau maia. Alo soifua pelo tua fine e swafa ya fa Samoa. Savea so alo. Leu tele. Well, if it's you, Hanako, I want to say hello and talo for lava and aloha to you and your family today. Nawa ilo mai. Ia o ina e mua ia. Ia Savea pe start Thomas toi tangata talo for lava. Fa mai fa mo Savea fa manuia tu lava nei aso. E le tama ia penaia ia rome fa pe fo ia le tama o malava si mantunu u fea potas o le fa mianga le nai momori atu mai ate nei ia Reverend Sofeni seu pui ia daro fatu le sunga le fa finga ia me se fo ia le fa mianga o le aso tama mo le tatu no ui pautas, ia. O pa ia o le mauta ma le tupua, la ai I whanga malamba. Ia, e mai se fo i o le fio le o fionga, le matua, whanene, e mai se fo i a tuatunga loa. Ia, malo lua tula o le tūmanu vau. Ma le mamalu, I le whale pautasi ma upu ia te oi whale alili. Ma lolo se fo mnuia tele la wale aso tamaa. Ia, o ilisi lea. John Mao, alo se fo mria. O Elaine tuisa ula petelo, talofa Elaine, alo lava se fo mria. Ali io a inga afamasanga. O whaafetai a mosa, talofa atu whaafetai, mai olo o mātou. Mata atu ma tapo I atu I Melaponi, ia. Alo se fo mana. O melu si paia. O Fata Nicholas Iulai a Walavea. Talo falava Fata. Lolo sei fu man via ia te. O Selenium Sei. Ia po Selenium Cell. O Tone Ava. Ma lolo sei fu man via. Wai e se ka lako le ke kalango mai ai maha lako malausa lako yo ya le na lo yo le kala fu ka ke kal ye ai mo fi I fo le nei aso ala sila tala mali o le tato story o tato e fa malu le story o fa longo tu le aso tofi o matua vela mai I le whaitionga mo matua I tōta mai lava I le to inda o King Nepu se lili I lana whatalandoanga mai male isi awali ina o lau whasal lau fu I la tūte langolango ina ia tula e pamale cha pipi whe mai e te tau o na tāpunia le malai wa lele I whangari. Tua I tōta mai mai tel to ina peia o ia lai tū malo. Le saunga le mu. Mai le o se me te tau o na whai. Ua uma o na whai e le whai unga le kapeneta. I le nofo inga ma le pa inga le malo tuai. O tū se sila na i. O le au mai e ia le na whai unga. A le o le o toi tū malo. E o mai e tau whaofiofi mai ai, le pule ma le malusi, anga ma le pawa, awa nothing. O le se mea, o le mea la le nā, le la watali mai lo I ai, wha mai le whaamtalang. O le minsta le o olo, le minsta o ngā ruenga te tele, mamalai wa lele o le atunu, tuale malmala mai se mea. Tali mai lo ma iei ma le minsta, o ngā ruenga te tele, mamalai wa lele. Aletunu, the Honourable Minister, Olo Fiti Vai, Femai.
O le matua I pu ulava. O le va aia tu le epa. Pu ua ma vai tele. Le va aia tu le epa. Awa e le te tai malama I se mea tau valele. Ia ma se mea tau I malai valele. Wa omana siaki e tangata ata mai, popoto mai Australia ma New Zealand. The feasible study le na. E mawhai o na toe wha lau tele ai. Ia mai lava vai lai la mele la ukango e kangu. Ko kilo lai la ukango e kangu. Wai le ulol. O le Minster. Ia, ai whai mai lo mal tala olo. E tala no mai. Ia, King Nepu I le a fo I le malaiwa lele I whangari. O malaiwa lele siri lea o na tele tupe ma profiti na mauai. A o le ave ma mao le I o I ti avea. Ngoto ai ma le fia se furu miliona le malo. Ai le ilo po la whawhenga whai au o umana mai li poti o ti avea. E anga I le matangi e le mawhai o na halu le vale take off. Ma whaasanga tau I le matangi. Malo losi ma savili e sau le tūre na. Ia le mea lana o tupu. Le la o whai mailoa. Na pau le mea la o tūla I mai I le malai vale. O upo ne le Minster. Ioi, o la o tu fua I moa. Na pau le mea o ngā I ai. O le whai ai o se malai e whaatutu uai I a maile. Kua I koka mai ia tuila e pa I upo le Minster le vea. Maso ia koe pisa kele, pisa so o mai ngā mea ele o se, ele o tala ia le Minster le nkala Savea. E file mu, ia ta fe ai a oti le to ina ita I to inga whamtalanga whapene. Wa auto nofo nei ma to e to manatu le tele o tau sanga, o tūto o tasi pēr le nei fwai pule. Tasi le nei fwai pule tō le mauta. Le tō wha ia olo e lea e se Filipo le ftelenga e sale au le va polo. Fono ti va ai. Wa fiu, a vane na sau noa le vai le Minster. Wa le vana tawana watu o ia tu le epa. El watu o le ana ia wha Minster ina o ia I lalo le chapipi. Ale tala a olo. Wa le vana I loa whainga wha polokiki ma whainga fo I lea le toina. E atangi ai. Na ona wha o ngā lava o tangata. A uma lea o ngā o tangata. Ona whengau I lea ai ato. Ato fe ato fa I solo le awala. Ia pe ako fo se mea le lea ma mao iai. Ia laka mai le a au le mea piriki ai. Awala le teimi nei. E le to e tauna to e serious tele ni mea tātou talroi. Wa o tātou uloa nei. Ia ngā o mea a kama mea karie. Mea le ua ona iai ia le. Le sila ale malo filifilia o tula I mai o le fionga le tumai tai pale mia ma la inga Minster ma le whātua I le tua sabo o tasi. Ele o toe ano I se tala e whai mai e tu le epa ma le lai tu. A wafo ele o toe nana nanea se whamatalang. Pe toe alo ia. Pe toe amana ia. Se manatu ua whai ngoe le malo o le pola e motu I tua. Ia. Le lau toi whai mai fo ele fionga le Minster. O la wha whena whai mai. E ave ia le. Malai wā lele o ma toi whai wha lei e ti avea. Ta puni I whewfo I le malai wā lele I whangali I leanga e le mana o mia ona o le saunga le mū. A o lea e whinau e au mai le wā lele tele leana watu lena tū nei Brisbane leo o toi whafo I le malo. E wha au ngā a ua umona o mai I le certificate e unfit le va lele. E leo se va lele la u pasese. O se va lele la uta. Mai le tala whea ngai. Ona whela ua iai le mamalu o tangata o le atunu. O le oti ngā tangata le mea. Moutou se sila iai. Na, masalo le te muli muli a leo koe kalango iau. Le mea le va lele. E sa ore pese ore tapunu te nari tautua eu si mea fo I lele.
teu si o valele ia le da ele ko ke ua la le vale la ba nga ke wa e ku ai o ia ma ko fa fo ia ku ai longo fonga ma ia ngo mai lole ia le eu le me fo lele ia le ka ua le pese le da tua mo o Savea le Tanoa Ava le nei fo ia stona fa mo wala aka ma lau ponga square le nei aso ila tu umo lungo le ala tele ia fa talo fa tu mo fa filo ia tu ia ma ofo lo fa tu fo ia te oe ia ma batu fo ile fo tuanga ina ia fai fai badi le sa o ke mi kai lungo le wala ia upo basadi nale al pa tele tovi o vole le dena fa ia soia o no le telefone o fa sa bole ale to ini tu le mimika ilungo le wala ya ale spela nga kas tu le mimika ilungo le wala on via ia feta lo lo ifo ele to do ma wole sa le mu ilungo le ale tele ya ma fa pena on to nu umale man via I no fanga ua nga iai nisi fo lo nga do pe le nei taimi fa talo fatu tato por klame ia ma fa pena fo le fa mdi atu ia te oi malolonga lo fatino malolo le lei o malulu so ia le feo I markele o me pef mo me me fulu ta ua isi to inu mo isi o lo matua ile o le tau le tu lai lua I le so o le atau nu mo ye nisi o malo fa bitoa mai o malo nei o tupu mai o le atunu o tamba whanau o Samoa, o lau o tāpena atu nei, mo le whina wina o tofi, ma tofinga o pulenga whai tu malo whaloto I whale, local city council, pe o na iai le one city, Auckland City, o tasi e le whainga malo atoa, I le tu malo, whaloto I whale, o le whionga I le alo limu mai awa, whananad, Efeso Collins, o lo avea o se fai pule o le tumalo, whaai tumalo, I le loto I whale o le tumalo, le City Council, I lalo o le whaamalu o le pati whai o le leipa o lo te ia le whai kanga malo le temile nei, I awa pena fo I le sunga le pali tele, la fulafpeo, o ia o masalo lo finau ia I se tofinga foi ele ngata local board ia ai fa pena foi il tulanga o lo o ia tofinga o le pulenga fai tu malo lo toi fale po le local city council po le local board ia o tato malo na fa pitoa I le tau le tu la lua ia po le tele titi foi o le tu la lua fa fonga Samoa awa ele o toi mamau le whainga palota whaaloto I whale. The local city council elections is just around the corner. Ia, le fa penam. Ona e silfi ai. O ai tama whanau o Samoa ma le Pacifica. O le awhina wina. O le sunga a whanana Efeso Collins. O ia leo le sui o Samoa ma le Pacifica. O fina watu I le nufoa o le avea o se uruwai Samoa mua po o se uruwai Pasifika mua I le tala whaasalopito o tangata atu motu o le Pasifika ma Samoa I le larulangi ma inei I New Zealand I Aukilani o le a se e atu pe na te manu malo mai I le tofinga o le pulenu o le tumalo the mayor of Auckland City ia tau ia le na bala unga le na tofinga wa au tau sanga no pia I Samoa I Aukilani nei ma so se vai podo o Aukilani mai le tu malo atoa mai up north si mai lalu nei I Kaipara mangati fatua ma ele o tangata whenua waleba ele iai a se sui na le to o tele vale o tātou tangata ma le whainu mera ai le mawhai o na tātou tu leia se tasi o sui na ia vea ma pulenu. O lea sa whaia le sao sa mōma o tangata tu motu o le Pasifika sa tu le iai ma maua o tātou to whinga I le local council ia po fautua
Ia po fai pule fo I fai tu malo loto I fale lava la tau il pule nga fai tu malo pe ona ia ile sunga William Sio I nava I tau le fionga le saoli ia au pito to fai su William Sio le fo tu la I mai lava ia le sunga ia Ese taimi o tu mana tuala ia le Olsen Filipina le sunga Filipina le taimi le nei ia manisi fo o tato councillors I le taimi wa tuna I atu. Ai pe o se na o se ta e alunga le na ona fa pula tuai nisi o tato malo ai mai se o le tulanga le ai ia lato fo I finaunga. Ma watu e le lango sua Samoa. We have the numbers to push our people through. We do. We actually do. So, we'll await 2 o'clock this afternoon, and we'll meet with my special guest, Whanana Efeso Collins, and Sungalepali Tele Lafu Peo. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
This year, flu has hit people especially hard. And the flu can affect people all year round, with people continuing to get very sick. So it's not too late to get your flu jab. Remember, it's free for many New Zealanders, including Māori and Pacifica aged 55 plus and everyone over 65. For free flu vaccinations, talk to your doctor or visit your local pharmacy or call 0800 611 116. Hi, Auntie Tala here. Looking for a car? Big, small, whatever type of size and color, come and see Mulianga Tele at Henderson Cars and leave the rest for him to help you out. For your next personal, family or business car, come and see Mulianga Tele Sing at Henderson Cars at 194 Cavendish Drive, Manukau, or call him on 0800 711 711 or 0800 711 711. He fia whaanana e Feso Collins. Le sui sau vāo sa ilinga o se pule nuu au kilani. E wala au wha alo alo atu, ile pa ia male mamalu o Samoa. E a fifio, matala a au mai i se tau mawhatanga whapitoa. E whaia i le Manhattan Function Centre. I le iwa whaatasi Dominion Road i Mount Ruskell. Mai le afo le lima le afiafi, le asu whareile se fulu iwo au kuso. O loa wanoa fo i lea, e te whailoa ia i le malo wha alo alongia o Leapo, le afionga i le ali i minister whaatuanga a Samoa. O le taita I fono foi o le pati, a le whaatuatua I le atua Samoa utasi. Le afionga a la auli le mali atua, le uatea polata I vao Fossi Schmidt. Na ole se lauta ala I le ticket, pe afeta ala I le laulau, mo tangata e toa se fulu. Fisota I mai I le admin at efeso.nz, po ole olu atasi, olu afa, 5 fitu fa, olu atasi, olu afa, 5 fitu fa. Monisi whaamtalanga. Tātou wheloa iai I le afiafi, I le alofa maleanga le leo le atua. O le Quality Education Services I Māngele, e a onga fuai whanau I le vau des fumaniono I des fumaliva tausanga le matutua. E mawai tu si pasi o le NCEA, mai si whailonga I totono New Zealand. E seki la mātou a onga a wā e le aise totongi I le pikina mo tō mamoni atu whanau a onga. Tau mawhafua le maalua tai au tō le aise totongi o ne vasenga uma. Maua wano I vasenga whaakamuta, insinia, maa onga a mata. Lesi tala nei loa I le QES I Māngele I le o vau te lau o ofa lua lua lua. O vau te lau o ofa lua lua lua. Le tanga I ane I le QES.org.nz. Welcome to the Coco Samoa. Coco Samoa Youth Show, Saturday from 6 p.m. on Radio Samoa, 1593 AM. Ole whawhonga le tautua mo ole siu whonga Samoa na Radio Samoa su lima I watolu a moe o kilani na wato es fulma le 2 minute. Ia, o na tālea o le itu la lua. Na leo mafuta mai le fitelenga ia fuanta ia po le tofafo ia tongsia. Ia, a wafo ia se avano e whatiltil no ai le mata upu. Ole au unanga ma le tautua ale o mega cars. Whatalo whatu tongsia. Ma lola vansoi fo manuia whaftai fo. O le wata mafuta le so ia walfa fonga anga le tunu ia a mai le a vei fa talo fai fo il ta tunu mala na mai moanga le so ia nga mo wala la vai fa talo fa tu foi la vocionga pestalo tula I mai le foi e tauta ina le tato sa ale Radio Samoa le nei aso ia walfa fonga anga Samoa ia tira ne foi le mai foi le pa ia mo lunga le tato tunu mo ia tunu I fa foi lunga le Facebook page ale Radio Samoa ia fa pe fo le YouTube ale Radio Samoa patalo fa toera tu sia te nane po ia ele mpai lava ona chelo ale ba al ona ka kans ale I pa yesa matalanga tu sia pa ia mo luno show tato wa nu e patalo fa toi Samoa pa malo lo sai fa malo tawa sai fa malo fra mon via le nei bayaso yo le wo u mai tanu mai foi le a foi le fai unga ko nei bayaso me se nei asto na ia bi ia le tuala na pule lo fa mala na pule fa soya te tato patalo fa tuela au finga runga toke le tua so te pata pai taulanga lava yo e tamo sina le baio le ola ia awa lava pinangalo ro tatou tapa au le langi ia me se lava so tatou le lenga malo tatou tapa au pa malo so la maluia Samoa pa malo tawatai ia pa malo so fu maluia Savea pa malo fo tatou atinu ia tatou foi fa malo la fo I langa leo le tua ia ma se foi o lava dolo foi una filo I pea ia ma fa wau tautua si au pito vai ia ma si au foi pito la au
ia a o lo mau le malosi ia ma le ola e whaatino ai ia nei fo ia o nanga ia nā mai le vai aso o le fo tu taula ngā luenga ia ai e ia na i tala mana ia fo i lele ia e fia sau whae le leanga nei vai aso o tona i atu Saya mo pamsili a Savea ia ore vi la vale tu le neu tatu tau mai fo ile siui fo o fanga para ainga o fanga para e kalesia tu tonu ainga te tasi o tatu tinu ta ate sole o pele tu pa o la lolango pa au ai ma ta ili malo ai ia pa fo ila vi inga ia te nane fo le pamsili mai fo ia tali fai tau fo ile Samoa Savea ia matango pia lava tau tua fata wa ale nei fale ta vale ia wale fa msili ngai fai numera ia tei lava tala sama sunga ya Michael McCarthy por sunga fa ia to lu manga lu fata ia pa moli mauina ya fo ile sunga ya Michael McCarthy fo ile tau tua fata wa nei fata vale ia ma fai numera fo ila to ia le fata vale tau ia vai tau la monda lo no atu le tato atu i tu langa va penga ia i lo ai fo sila tia fo tato atu ia le la ve mana ia sa morta tu fata va ale nei falta vale ia tu langa la fa sili Savea ia te lo se me ala po se me por school valus le nei va aso ia te lo wala ma tu ia Savea ia te nane foi le nei tai e o mal terminei te va au mai la sunga Savea lo te fa timi fafo talo fai ia e to fa nei ainga le to lu ainga lo amela ta vale nei tai e o mai about 15 minutes ago quando isso com ele se vai no tolo tá vale lá isso uma vez aí te vai lá mas lá na sua Savea ele tá lá monte man mesao te vai lá mas olha lá tu le abai e to lu na ainga le o te lá te tar sanga pick up lá tá só muy mai lu mal tá vale a tangi le mala telefone vou fa pe e lá tu lo fa kasi customer ia tanta tau tu le saunga la wasio pesta malo va tai o ta o tele mo se fie le tunu o la telenga tungsia mai la sunga fu ile astonai aso sa lo ta o le lot o sa le ia nga vecina via Savea ia tu sabe ia ta tau lava na fele le to ina lava fu fonga tangata mo ila vai ta fai mai de taiao pe foi la fia foi uma manuia ngaluenga ia fa tai la pe fa foi ia so uma ai patino la la susala toia e la susalo tato tu ai tatau la vana tau le tu a Savea mali dia la io ele vai ole mana ia na ra fau tuanga le mai el telenga tong sia mo tato uma ia e tau lava ona ia sina taimi fa banga fa panga noa mole tato matai sili le langi ai tau tele le mele o e tele i tong sia aso mai ono le vai aso le tato te tafili sau noa iai ia ma si aso fa tau va ia tato te malolo le wala su na malolo i le tua ina ua mai ona fa tino le pale o ana ngā luenga o le tangata ia ai mana tele lau fa manatu i le fa le ngangai e toi te tai ai ia se langona ma se vai tungsia ia sa le lava le saunoanga a Savea ia pe tai fo ia ele ngatusa pe ia fo fanga tangata la to ia tangata la to ia fo tu i luma ia tina ne foi mana tua le i tatu tapa au le langi ila na pule lo fo manan pule faso ia fo la tangata ma failang fai unga ia na fo nga ile aso mare aso ia tinane e te tau lava ia te tatou ona a fo ile bi inga ia tinane fo ile aso sa fa pitoa io fa pitoa lava lo na sa e malo lo e pe ina sa no ina ua mai nga luenga lo tatou ta paule lang io le lava na malo lo la so pito e pautono lava le la sa ia fa tai tele lava Savea o tulanga lava la tau ia tau tua le mega kanso la wilo to tele la tunu mana tua Samoa awoni no awonge i misia so wa noi il tato chole se ila so to su maltasi ile baso tai un almacenei la so pulu maltasi la so to su maltasi pa utonu la le la so lulu ele tula tolu
ia leu wala au whapito tu ai lau sunga Savea te ne whala wapionga pesta ia le hon peta lainga ia tia ia su mai matala mai au e whaatino tato tōlea ia te mana o lava nātu ia aua lava ne ia se masausalonga se si o mamalu le atinu whapeo whaalatua se ingo le tō atongi sia le ai ia mai aro ia lava e bala uria aro ia lava ia pa ia rafo e tamali o tato atinu o lo ngalu lua tōna Radio Samoa e whaatinoa se ing tato tōa ina ia matango fie mea uma ia a vela nei tula e bala uria toela usunga Savea no mai la stofu matasi le tula e tolu le uli lau gafionga pesta ia marsunga ia tetia ia tala a mai fatino tato tōa le aso pa ile tata ia tule lo soifua pa tuma pele ola malo si pule fasa le tato tua a Savea mali le tele ta vale faila fi filinga Samoa so mai tala mai au faila fi filinga ava pe fo ile wala nga le tau e faila banga le bal au mai tau ele tu olu mo ta polo lawa ya te nani foi au ngi ngalo la we fi pa we fi na mai se e fa tau se ta vale tonu me ka se a feli me se la ta la se ta vale lu a feli we fi ta tu ki apu pe ta lir ta sangam sa nie kom kala tim abeta vale to sanga matu te vai fu elu sa to sanga le wa fitness registration mali se sino ta vale ia e da le tu police me ta se pa wale me focus ai oi oli tu ngingo la usa ia te na po ia te ta vale failo pilima pa su me ta mai au ile lu se lau cabin drive mankau lu se lau cabin drive mankau pe val ame por telefoni ole o iva lua fitu lima balu ta silua o iva lua fitu lima balu ta silua ke na ne foi na val ame la ke foni ta vai ole o lua tasi pa fitu ono lima fatasi o lua tasi fa fitu ono lima fatasi e por telefoni foi to le sunga ya toa Michael McCarthy le o lua tasi lima balu lua tasiono o lua tasi lima balu lua tasiono famonia telele tua yo faiva uso eliato bandiera sapati ia fato fanfa so fua volta nei alo vafto tele fuata via foi la telinga tu sia male anga ia tu le sapati le aso tau e mga luenga fo i tau fa mai o nei aso tato filo i pea alo fo tele tu fa so fua ia sei fua le na tato fatal doanga male tato ta vale fale ta vale le lipule te lenga ia Tunisia P.O. Wilson ia male tato fale ta vale Omega Cars te maua ina ile luosa lau Cavendish Drive i Manukau la tato oi vai foi nisi o tato fafifianga su i fifiloi o le uli nei ia a o tato talia tato mo malofa lologia ile dei fo ia uli e peo de ei le fionga po le sunga fo ia whanana e Fessel Collins ma le sunga le pari tele lafu peo ia wa fo se fatale no hanga ina ia manino man lama le tu fa fonga i le Radio Samoa i le se fulu e tele fai a fia fio asurulu taitasi fatale no hanga masu il mtanga luenga tangata Pasifika o le ai maua ia fatale no hanga i le tele wa unanga e au ngā mo oi o lau e kalisia o lau fa la potonga ai mai se maftanga ma le lei alu iluma o lau pitono a fia fio asurulu taitasi i le se fulu e tele fa ilunga o le Radio Samoa i le fa soa masu il mtanga luenga tangata tumotu Pasifika. Ask yourself this. Masks are a good idea, right? Yep, because you can get COVID more than once, and wearing a mask helps stop you getting or spreading COVID and flu. Find out more at covid19.govt.nz. He fia whaanana e Fessel Collins, le suisa wāo sa ilinga o se pule nuu au kilani, e wala au whaaloa lo atu, ile pa ia ma le mamalu o Samoa, e a fifio matala a au mai i se tau mawhatanga whaapitoa, e whaia i le Manhattan Function Center, i le iwa whaatasi Dominion Road i Mount Ruskell, mai le afo le lima le afiafi, le asu whareile se fulu iwo au kuso, o lo wavanoa fo i lea, e te whailoa i ai i le malo whaaloa longia o Leapo, le afionga i le ali i minister whaatuanga a Samoa. O le taita i whono foi o le pati, a le whaatuatua i le atua Samoa utasi, le afionga a la auli le mali atua, le uatea polata i vao Fossi Schmidt. Na o le se lauta a la i le ticket, pe afeta a la i le laulau, mō tangata i toa se fulu. Fisota i mai i le admin@efeso.nz, po o le olua tasi, olua wha, 581 olua tasi, olua wha, 581 Monisi whaamtalanga. Tātou whiloa iai i lea fiafi, i lea lofa maleanga le leo lea tua.
update. Secondary school teachers are calling for the government to invest in young people. It comes as a new campaign was launched in support of their collective agreement negotiations, which began last month. The PPTA says one of the ways to invest is by ensuring salaries and working conditions can attract and retain graduates. President Melanie Webber says their current situation is heartbreaking. We're struggling to attract and retain teachers, so we need to make sure that we're putting the pay and conditions in place to make sure we have the best teachers in front of our students. The bullying saga for the Labour Party continues to grow, and it's likely to be some time before the dust settles. It follows the further allegations of bullying in a lengthy Facebook post from MP Gaurav Sharma. Chief Whip Duncan Webb says his staff and Parliamentary services are addressing the issues. News Talk ZB Chief Political Reporter Aaron Darman says it's unclear how they will handle it and where they go from here. He says the fact Sharma found it necessary to come out publicly in this manner shows there are clearly deep grievances for him personally. Chris Luxon says that young disabled people on benefits will be sanctioned under National's job seeker policy. National launched the policy at their party conference last week, which would see young people sanctioned if they refuse to work. Luxon told News Hub Nation that will include people who are on benefits for health reasons. He says they really want them to be able to work if they can, but will take action if they don't participate. If they refuse to participate in their job plan, we will employ the sanctions, the existing sanctions regime that's not being applied today. Even if they have a disability. Our first focus will be money management, yes. Authors and politicians around the world have condemned the stabbing of Salman Rushdie. The author was stabbed 15 times at a literary festival in upstate New York. Author of The Kite Runner Khalid Hosseini says he's horrified by the attack. Former UK Prime Minister Tony Blair calls the attack utterly unjustified on someone who is exercising their right to speak and write. That's news. In sport, the All Blacks are prepared to lay everything on the line against their greatest foe. New Zealand duel against the Springboks at Ellis Park tomorrow morning in the Rugby Championship, under huge pressure after losing 5 of their last 6 tests. Coach Ian Foster is reportedly facing the axe should the All Blacks fail to show improvement. Hooker Cody Taylor explains what makes the fixture so momentous, even at the best of times. 2 hugely proud rugby nations going head to head, combined with a bit of mutual respect for the way that South Africa play and the way the All Blacks play. But once you're out there, you're giving everything you can because the Saffers aren't small and that's what it takes. Kick-offs at 3:05am. The Wellington Phoenix have signed Brazilian Jan Sassi as their latest import for the upcoming A-League season. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Love
I e no fota si maya I o ta fota fa Mau upu malui la uanganga La uami o e anga malu Pe o selu pe ua olo tu Tofa ua lo fana Tofa ua lo fana People in the house, it's time to dance and it's time to sweat. Yeah, man. I think all my fans in the house tonight. I think you get around from the middle of the party now. And we dance to the night. So come on, party people, we dance tonight, but it's time to so fine. Everybody all night and the party won't stop. You can dance to the beat, have a lot of fun. I can feel the body heat. Everybody come on, say yeah, say ho, say come on, have the fun tonight. There's a party going on through the morning light. Feel the rhythm, feel the heat, feel the funky beat. Say come on together, let's party on. Palms on fire and I'm feeling strong. To all the party people say feeling hot. The jumping go fans say feeling hot. Say hot, hot, hot. Come on, all the people in the house, let's dance now. Come on. Watching now for the little sun go down. Well, watch me now. The sun is down and the moon is up. Say, hold your body, people say, feeling hot. So come on, have some fun tonight. Let's dance all night like. Say, wind it down, baby girl. Let me see your eyes, move it down. Say, jump up, and get down. Say, come on. People in the party, 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 people in the party.
Ia le na, fianga sui filoi o le nei fo ia o auri o le astona i le polkalabe tuli au pupe le totele o le mamalu o le atunu Savea mo le Tanoa Ava e te mawai le sao e le au unanga mo le tutua le siu fonga o Samoa le radio Samoa sulima i vatolu a moi au kilani a fianga mai le au faile le tropical band i le tele o tausanga watua na iatu ia fua upe a faiwa le lavala usiva le nei aso fatalo fatu le tina le fianga le totoli i tofilau le au ngā upu to muli ia male a inga i Perth, Western Australia na lo faftai le mafuta mai fo ile unanga mle tutua si ufongo Samoa ile nei fo i astonai papena fo i solema lavea o le numero telefoni mo le vai o le ola o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu o le numero na i New Zealand wana o New Zealand e mawhai o na oka tuai ia lau vai ia maro nisi fo i le tunu o lo fafonga mai tunu mamao to e tu sifo le numero le na o lua tasi lua iva fa fitu iva lua fitu ali o ainga aper amo leo fale Tanoa Ava atalo fatu malo so ifo penria ni le nei fo ia wa uli mai aso na se mama atu nei sa o va vai tu ai le to telefoni ona yo tatu ainga wo me masani o e kalesia no u mafio anga mai tu malo fa ma vai atu i le vala upa ia le tua inisi sa pele i tono o tatu ainga ya pe o le fionga ya sala a so fale Tanoa Ava e la fionga o le uba ia fa pe fo i la fionga o sale moa ya ve fo le nei ave noa moli tuai ia fa misenga ia ma fananga ia mai se fo i o reipu vai malu i finangalo maloto fo i fa vau ainga wo me masani ia ai mai se lava fo i fanau yo ainga na lua ainga poto ia on o le valaupa ia le tua io tatu tamam tina matua o so fo i matua fa fine matau songa ia on ole finangalo foi to tase o le tua o le mua le seua o le ti velo le maninoa ia ele ia se foi loto o le ma ai tongi fa to le moana o le tafo i le apoia o le finangalo fai to tase o le tua na te au mai to ave ia e fa pena o fa i le moto fa i fo i le pula e fa ta fe pulu le vai ia mo le nganga fa ma fan o le tua o le tua na te fai ona fa so son ya tu taimi o maftianga mo le mo tonu mo le pongsa o le mafofau ona lana vala au pa ia talo fatu ile pa ia baulunga onisi o leo fatu a vai atua anga i baile tato por kalambe i tu malai lilo mayava fa pe foi a mata vaonga alonso i fu mutbia po fe lava le tafa o le langi o lo to ba futa mai ai ya ma fatalo fatu foi ma le nganga fa lo ma le nganga fifia me tau le na I just want to ask you a favor, a big favor, not a big favor. Just to like our program, love it, and share it with all your friends and families from anywhere around the world. Mr. Fuyo Tatu Ainga. Isa mo family atu la so tama. Bo to uma o tama o le tunu i Samoa. Ya e vole kai mi fa manu ia la so tama i New Zealand nei. Ai pe o tatu i Samoa ua fa tawo ina pe le na aso. Ai e mo tautia la le mele tutilo tu nei i ai. Mauri tualo le lei, talofa brother, alonso i Fundraising. Ia o lo mai mua ina i Washington, the United States, alonso i Fundraising, kingi toto, talofa lava, o lau pule tupuola, pe fo i selenium, malo selenium, o Tony Ova. Leo te vava ia tu nei, i le campaign ia po le whaasolonga fo i o le mea na whaatu mai e le matanga luenga o le fionga Element Star la mustele whasosoni e fo i le to manga o pua ngatia ina ia alu le sa vali le atunu ua to e whaonga inai ia le au whaasalalau
le social media ma le utu stala. Ina ia tau fia sa wanga itina matamaitai. Ia me se lava i to tonu o ainga, to tonu o aonga, to tonu o whaalapaputonga, o taalonga, o ekalesia. Ioi. Au tau whaafonga ni pe e ne ma whaasua tu lia le ngutu e tautala i le matanga te leo ia mea lo tu lai mai. E o ta malo loa ma mea lātou te whaia i a lātou whanau teine, tu lau. O isi tupulanga te lavau ma mea lātou te whaia o whausua inga whaasoli tu la whono i teineti laiti. O nisi o ta malo loa ma lātou winga mata ngā e whaia i whanau teine e leo ni a lātou whanau. A o whanau ale whawhine i sisi te malo loa na muamu atu la mafuta. O le mela la le nao le ute wawa e tunu i ai. I le sauroanga le whiunga le minsta, whatasi e fo i ma le minsta lango lango. I le matau tia, i le wha i tia. O ia matau pufa pēr. O lo tula i mai pēr. I taimi uma i tonu. Ai le ngata lai le nao. O le mea le wha o lima. E ei fo i malea fianga o ta malu loa i le whao o lima isi i tū pāo tane. E le o asa le whaiva ma le masalo ma le matenga i le atunu ma le whau tū whaafonga i upolo au mai matalolo au mai i li poti. Ia, i nisi fo i o le tū pā o tane whao ngā ina le la au malosi. Tū sa oa le mua uru o lesi, tū i le whatawhata o lesi. Ioi. Wala o toi whiwhiwhi te ngata e whao ngā, penga mai losi. Ilo tātou o tunu. Cases te tele nā e lua, le ngata o la lena maliu mai e, ia sa te mamasona atali i mai nā e whao ngā poa. E le mo tele i sa la whai. A o le si fo i lena tula i atu i tūmua, tō lua fo in whio te ile te ngata e tō tasi ile whao ngā ina. Ole la au malos. Ia, le nā wau tau whaafonga iai. O le tele o neila au malos. O lo au maia i atu nu ui whafu. Whaasoli tu la whono. Mai ele o se mea fau. O le mea ua leva na tupu. Leva tele o na tupu. Mai le fia se fulu tau sanga o tuna i atu. Ai le i whaia i ai se fofo. E whaititi ai. A fia tuai manisi, e tua inga mamorianga o e maurulunga o latu to finga i tonu o matanga alwenga ma whaululunga o matanga alwenga ale malo. Ia, au te le to e tau tō lau i nātu, ia swafo e lātou ma mena. E peo na iai le vai asuna se ima vai atu nei. A o tātou tālia la, tātou malo whaalongia, le whiunga whanana e Feso Collins, Fata se mo le sunga le pari tele lafu peo. Ole a tātou se e le tāu o tele o le mata upo le whaamsinonga lea na se i ma vai atu nei ma ua whaia i eile le longa. A whaamasino sinia e tolu e au fia i ma le whaamsinonga ma le fionga i le whaamasino sili. Honorable Chief Justice Simativa Perese, Satiu Simativa Perese, o le fionga i le tama sa tuala vui Clarence Nelson, whaapea fōi le fionga e te whau i malo le lani tuala Warren. O le whamsinonga o tuila e pā ma le sunga i ale ala. O lo tā ua i nisi o whinaunga i ni mata upu au tū o le mumua, o le natural justice, pa o le tūlanga, o le lea mi o tonu, o na whaatino tiu te le whonga te lai ma le Parliamentary. I le whaasalanga wa tu i nātu e au noa ma le ai te tau se itali mai ai le sunga e tu le epa. Awa o lena iai i le ala le teimi na lau ai le unga ole li poti
e le te whono mala na komiti na tofia alo i e le Parliamentary. Lātou te sua i na pō ua a fia mionga tāua loa. Ma tū la whono tū mau o le Malta ma le Parliamentary o Samoa. Ai o te whio te tai le pa ia maurunga le tunu u inisio vaenga nei. Ina ia mawhai o na manino a tili ai. Le mala malama ma le sila fia e le tunu u. O le nofo ai ma le tau whaafenga ai o le tā whatolu o le malo Samoa. Ma so se whainga malo temokarasi a le lalurangi. The three branches of government. O lātou tiute, ma o lātou matawhioi, ma le leina e tosi ai le tua oi, i le tūlanga o le whea ia i o pule ia. Mai lesi a i tū, tau whaafengai i lesi tū. O le vaenga luna rua, o le tamu whailea. Ina ia tātou toe au talaina se vaenga o le whaavae o so se malo fo whatemokarasi o le lalurangi. Democracy. O le power ma le pule o tangata. O le malo si anga ma le saolo tonga o tangata. O tangata anu o le nātunu. Lātou te fili ai. Te tai, ma sui whono o le Parliamentary. E ala i se whainga pānota lau tele. Lau tō tilo i tustusinga le tamaloa. Ma stasi fo o senate ma whaamasino. O lo whaingoina, the fathers and the founding fathers of the Constitution of the United States of America. Le toia ina o Governor Morris, mai le tausanga e se pulu ma le fitu lima lua si o i le afe valu salau, se fulu ma le ono. We the people, o mātou nei o tangata, mātou te whātua tua, ma whausia tu la whono whawae nei. By the people, for the people. Tu la whanu aurore nā so se mālo whātemokalasi. E whausia e tangata, e whai e tangata, mō tangata. A le whalawe lawe o tūlai mai le tātou tunu. Ua whai e tangata, mō le tangata, ma le lātou ainga. Ua le mō tangata. A ua whai lawa e le tangata ia. E lona ata mai ma lona silafia. E whaapu mo ai. Ni whai unga, ni tūla whono, ma ni lafo ngā sala. Ua whaapei o se mea tō tino alo lātou ainga ma lo lātou nu. E ai mea ia na tūlai mai nei te tonu o Samoa. O le Parliamentary, o le itu mua lea, o le itu tino whātaua ngai mua. E se e ai sui is whono o le Parliamentary. E au fiai, ma le whongtalai, whapea fōi ma le fionga i le tamai tai Parliamentary. Ma sui o le Parliamentary. O le lātou tiuta ma le matawha ioi. O le whausio ni tūla whono le lei, mō tangata uma. Ma ia pāsia ia tūla whono. A whaifo i e iai ni tūlanga mani pēwhea e le manui ai ni tangata lau tele o le atunu. E te tau o na toe teu te wina ia tūla whono. O na so mai lea malei tu tino lona lua. O whaingo ina. O le pule whatonu po le executive. O la tau ia, o lo iai,
ia le palemia faatasi ai masui ma le nofo mo le aiga kapeneta faapea foʻi ia sui minista uma le kapeneta o le latou tiute ma le matafaio i ai foʻi ma leoleo i le vaega lea le matagaluega o leoleo faatasi ai ma faaululuga foʻi o matagaluega ma le ʻaufaigaluega le malo o lo latou tiute ina ia mafai ona faamalosia le tulafono o le vaega lona tolu o le itutino lea ua faaigoaina o le itu o faamasinoga judiciary o lo latou tiute faamatala le tulafono faauiga le tulafono ma faaogāina le tulafono. Interpret the law, exercise the law, apply the law, and enforce the law. Let's foi tutele na le pule faton. Enforce the law. Faauingaina, faamatalaina, faaogā le tulafono. Mai e ele talitonuga ua faapena ona malu puipuia Samoa i tulaga uma ia o le nofo ai faafeagai o vaega ia o itutino e tolu o le vaega o le malo. Mai o le tiute foʻi o le faamasinoga e mafai ai ona latou faia se faaiʻuga to declare and accept ma faamamaluina se tulafono, and they also have the power to take actions on an unconstitutional matter. Po se faaiʻuga o soli le tulafono, soli faavae. O i latou foʻi, o le itutino lava lea, e mawhaia o na latou whaia le faaiʻuga. I seisi faaiʻuga na whaia. E tauala i le faamasinoga o apili ma talosaga iloilo. Latou te toe lau liliuina ai, ma faaleanga se faaiʻuga, ma faaleaogāina se faaiʻuga na whaia muamua. They have the power to overturn, overrule any Supreme Court's decisions previously. Mai o se faataitaʻiga sili ona lata mai o le mataupu lea, o le vaega lea o le faamasinoga. Lea na faafofoga i ai le atunuu i le taimi na ave ai e le HRPP i le faamasinoga, le mataupu e winga i le soli tulafono, ma le soli faavae o le faatautoga na whaia i lalo o le falaʻi. A mai le iuga le faamasinoga. E sa, malo le HRPP, e soli faavae, e soli tulafono. Peita. Na pau leo le tino, o le itutino lea o le tawhatolu, e mawhai o na ia lau li liwina le unga sa whaia mua mua. E ala i talo sanga apili, ma talo sanga toi loilo. Apili e le fast. Sau le unga le whaamsinonga, wa whao ngā ai e le whaamsinonga, e lona i tutino lea, talo sanga apili. Le whaalea o ngā ina o lana whai unga mua mua sa whaia, e soli whawae to e soli tulafono.
Ai ina ua whaamalia ina nisi o vaenga, o le apili mamata upu, o le finaunga na vatu, e le whaatua tua i le atua Samoa. Na toi fofo ala mea lava, e le ala mea. Dei se pule le ungal na al whaamsinonga. O lona lava i tūtino, na toi lauli liwina, ma wha o ngā loa wha le tula whono, aloa ia, i talo sanga i loelo ma talo sanga a pili al whaamsinonga. Le wha o ngā ina, matalia ina ua whaamalia ina nisio vaenga, le tautonga i lalo o le whale ia whalongo le maitalinga. O tau ia lo vevesi ma pisa pea. Wale mawhai o nā ve ese i o tau mawhawhau. Le unga na whaia i le urua i whaamsinonga. Toi whai lava i le whaamsinonga, le unga i ate i lava e tau wala i le Court of Appeal o tau sanga a pili ma toi roilo. Toi li liwa i le whaamsinonga ma le unga. Tēnā, o se whaatita inga sili naun tau. Peita, wale mawhai o nā ve ese mai i le whaalongo tangata, matalinga o tangata. Lea whaamatalanga e soli tu la whono, to e soli whaavai. Ale nā wa umana kaput, wa umana whaatatia ese. Recorded, but overturned and overruled by the Court of Appeal's decisions. It doesn't bind the previous findings standing in a legal status. So the swearing-in ceremony under the marquee at Mulinu'u becomes legal and becomes ole fai unga le na. Yo. Ile to tau ila na tatu toi fo I tua mo a mai le na mea. Na o umana teu le whamsinong. Ai pangale. Ai ei tangata ma le urungali I lea mai Sydney, Australia ma le la polokalame. Na pau ale nei o le mea pepese lava iai. Pepese iai. La whawo pēla o tala noa ni mataupu lea. Se ia o mai I le mafua anga o molianga. Whasanga yatu le epa maleala. I le mea ta o le contempt of court. Ma le contempt of parliament. A I tui le whaamsinonga ma le I tūtino le whaamsinonga. Wha le mi ngao le mawhau whai upuleanga iai. I le whaamsinonga. Wha le mi ngao the contempt of parliament. I le parlemene ma le whong of delight. Parlemene usu o Samoa. O le whaatautonga le malo le fast, whaatautua le atua Samoa o tas. Le ana whaia I lalo le whale ia I Mulinu'u. I le malai te whau. O le unga le nao le whaamsinonga. Toi loilo ma le apili. Ia taliaina. Ma ia wha mamaluina. Ina ua wha maliaina. Vaenga nei. Ia tau au fia le parlemene I le mai ai o le fase fulma le limaso. Talu o na mai a le whainga panota lau tele le atunu. I le asuivo a perila luafe luas fulma le tas. Mana tua foi. O le mea tau fase e tau fa valea lava lea na whai. Nā fio tuai ia tia. Au mai uma lava sui o le fast. E ave o I tono le maut whono ma le parlemene to run through the rehearsal. Io e whaasava vali, wha tai le tu o le lima I lunga le tu spa ia, ma le whainga le tautonga, ma le toi fo I mai lau na fua.
Oe wau tau sila ia I mea matautia. Fai ma le mauti noa. Ua na o se faa taita inga. E faa fōringa. Ai leise mea tupu. E leise mea. E le ai, e le faa taunu uina. Le faa tau tonga. Lona lua. I le ilo I longa. A le faa msnonga o apili matalo sanga ilo ilo. Na faa mauni ai wa iai le whainu mera. A le fast o le luas fulma le ono. Fai pule. E mawhai o na fausi ai. Ma faa tuwina se malo e te ita ia le sa folau o Samoa. I le pae inga lona sefuru ma le fitu o le lua afe, lua sefuru ma le lua. Ma le vaenga lona tolu e se le matanga. Ua le usita ia. E le ngata I le lo ia sili. Sa iai. O le teitai. O le fono. Ioe. Graham tia. Fatasi ai. Ma le fatonunga mai le fonga fitalai. Sa iai. Fatasi ai ma le fautuanga. Na vatu. I le sa ave ma palemia. O e loka le whalefono, loka ma le toile le whalefono, tu lau whafonga le tunu. O e loka uma mena. Tapu nia uma. Nal mena tupu. O mai o whaiwhai ngā siwa I petesa. A whiwhio atu le fionga le whamsinu sili. Ma le vasenga o le itu tino o le whamsinonga au o Samoa. Tango atu le whaitutoa. Ua loka. Sava wali mai. Ma ngā ilo. Ia le nā. A o fwoi lala u whamtalanga I sisi vai ngā sili tele o na tā ua le pei e tā ua o se uru ngā li I whai pisi nisi. Malula ofisa lo ia. Tu sa o mea ia. O mea whaatau waa sa sila ia I le atua ina ia whaasauina ma sefe mai Samoa. I lau mai tau watu ma lau sa ililinga. E tele lo ia alo tātou tunu. Tele tama whanau le tunu. Wa o oina I lea fo I to mai. Ai o le fionga ia matawheo. Ma le fionga ia taula papa. O nisi o lo ia tūlanga ese lava mai wha tūlanga ina o lo ia o le taupulenga peletania. Ai sea, e o la whailonga whaapitoa as notary republics o whailonga tau wa loe tu inatu ma le kuini ta mai tai e se peta ma whaululunga o le taupulenga o malo peletania. La te mawhai ai o na whaatino. Nisi o tiote ma matawhai oi. Sa te tau o na whaatino e nisi te ngata maululu ngatu o la tu tofi ngata I pei o leo le malo. Mea nai le inofo uta I eima le I malama lama manatu iai. E tele le filinga. To tele le valaulia. Ai to I titi lava. E fili mai le mele. I anga waa whaapitoa. Ma o sila fia fo I le whamsinonga. Ia ai inga. Wa lea mana ia e le fionga le au na malo. Lona tiute. Lena whaatasina aisea na mafua mai le whautuanga na watu e le sa a vea ma pale bia le nawa I tau. E le va lea le whamsinonga. Mana ia le mele se I wharongo longo le iai le autala ina o menei. Ia, ona I loa lola ia le mai. Okay. Mo ia la lena mai e soltula fono soli whaavai. Au o tilutilo le whaamsinonga o talusanga pili ma talusanga toi ilo. I le mafu anga na lai na whai mea nei. Awa ana le whaia.
ele fionga fia me ma le sunga lauli le mali toa le whaatautonga i le aso na atoa i le fasfu lima aso. Talu o na ma i le family eina le vaenga lima sfuma le lua o le whaavai papa o Samoa. Sorry we whape nei, dena sa o i le sauduanga tu mai tai. Toi titi lava tātou a tātou tuai. Mea umana. Those are all the legal ramifications and legal arguments the Court of Appeal took into consideration. Masila sila to toa iai imea. Mo le file mua Samoa. Manatua e leo o toe mao popo se Parliamentary. Aina pau leo le i tu tino Samoa sa atoa le te milena. O leo toi ei foi se executive ma se pule whaatonu. Aina pau leo. O le i tu tino o Samoa o le tawhatolu. Na whaalango lango ma wha moe moe i ai sa mau popo ma ato toa la tu te au mai ai se tali o le file mu. Mo le tātou tunu. Ia le nā. O sina whaapula pulanga le nā i ate oe. Ta māmatina mātutua, o lo o tau nofo o whasiringi a pēa o le mata upule nei. Lea ua o tala no atu. Ina i mawhai. O nā nofo malamalama iai. Staso finaunga ala sunga tula epa maleala, natural justice, po le fair trial, po le tulanga o le le tu inatu se avanoa, tali mai ai tono le mauta fono ma le Parliamentary. Lala tali, nei o mea nai pule ai le fonga fitalai ma le, po le tu inatu se avanoa pele ai aisea. Wa umona tu inatu le avanoa i le taimi o le tala doanga ma le komiti ma suenga. Ili toe mana mia la, le toe tu inatu se avanoa i to tonu o le mauta fono ma le Parliamentary i le taimi mai ai le li poti ale komiti su e whapitoa ma se whai unga le Parliamentary e whaia. E tau au fia le fono le ale Parliamentary e lau tō lau ai le whai unga. Na o le ala sa ia ina. Au tu le epa na malanga le fono le ARP sa whai. Sau noa le fionga i le fonga fitalai. Le ala o toi tolo fo i tua. Ona o le le whaatau waina. E nisi o sui se fono lo o patino o iai le mata upule nei. Sa te tau ona whaatau waina. Lo lava la aunga wha al Parliamentary male su enga o lo whaatino nei. A wao i nasa tau na mawaila i a tau. E tali e tuan. Ai pei tai. O le mwhaunatari atu a waile o soli ngātu la fono i lalo o le Criminal Act, po le Crimes Act, po o se mōlianga wha soli tu la fono, me a ia wha Parliamentary la tau ia. O le tūlanga o le a itui, ia wha pena foi, ma le wha le mi ngāo i le Parliamentary. Lala le nā, o le whinaunga, o le whiunga tau ma papa ma te whiu. Nā lava sa iei lea wanoa e tali e tuai. O na tātou se e mai lea i le whinaunga a tu le epa ma le ala e winga. Lewa uma le talanoanga i le lea i o se la i a tau. A o se e lola i le ai a tau a ta ngata uma o le tu malo fleata le tolu ma ta ngata o le tu malo le pā. Na mafua i se a. O na lea mana ia lea i a tau ma se leo ta ngata fleata le tolu ma le tu malo le pā. E mafua mai i le whaata mala. O lātou whaipule na tusi lima iai e ave i o i le Parliamentary. E whai mo lātou sui. Mo lātou leo i tono le mauta whono ma le Parliamentary.
E mafu e sea. Langa ele fai atu ia le tu malo. O fale ata le tolu. Ma le tu malo le pa. Tu le epa ma le ala. A ulua o le mau te whono ma le pale mene. Ia whaapea lo ulua mio. Ia whai whaapene, ia lua whi ei tono le mauta, ia lua whi nau, ia matua i lafo ni tala mata ngā, i le whaabisidonga, ma le pale mene. Awa lava ni i o lua tu mamaina. Le ai. Le ai se whautuanga whaapena. Nau maia. Ele tō wha. Ale tu malo, le ata le tolu, ma le tō wha, ale tu malo le pā. O la ua lava uinga. Le tala whengai. Le whaaloalo. Le mingao. Na whai ai le la ua lava whiriwhiringa. E whaatino le soli tu la whono leo. Ai pangati ai. Leo e afe ma afe o tangata o le tu malo. Ia le watangi mai nei. Te watangi mai nei ua le aise leo lai tu malo. Ai ana reverse psychology o le mea mta upule nei. E te tau o tangi tu malo nei. Te iaise vai o le tu la fono tu mau le pale mene ma le pule al fonga fitalai. Po le tu la fono. La tau te mo morita ia tuai. O la tau sui nei ina ia whaapawhala i tua. O ese mai le mauta fono. Ai toi whaiwhai ngā pālota ma mā la iti ai tu malo nei. Fresh. New by-elections. Ona ua tau walea le i tu malo. Tolu masina e le iso la tau leo. Wale mea tongu walina e tauna iei pena isi se manga whangafa i le vaenga. Le na watu i le si o porkalami. Sa tau lau manu ia ai ia leo tangata. O i tu malo. Na ia ave se la tau petition ma se la tau te te. O le iso lātou leo. Ai le o se anga sala lātou na whai, o anga sala le whai pule, a le tu malo. Sa te tau wai, o na tu watu lewa noa ia i lātou. A o lea rwhai lana mea, le me whai, o na tu toa, tu la epa ma. Ma le ala e o e whai la, whai ngā pālota la iti. Fresh elections. I say, because they have already been condemned and found guilty of contempt of court. Ma ua wha mawina. I le lisi o sori ngā tula whono i tu tonu o le ofiso leo leo ma le malo. Ua wha mawina fo i lalo o le ofiso o whainga palota. O nā fia ila ia leo louta ngata tau le leia. I le leai o sau sori tula whono. E mawhaiona e toi le stala o sta ngata tau vao le i tu malo. Wanga hoko e ngā, pārwhanga uma. End of the story, they will never be able to be eligible for those, for the fresh election candidates. Yes, absolutely. Nela nai loi lo le esenga. O le tō le loto lauli, a wai whape uma le whai unga na whai a lauli. Sa tau ma whai. Ina ia whai se whainga whapea i ala auli. Alai maram lama la auli tu la whono. Ina ia ave ese la auli ma le Parliamentary. Wha malo lo le tu mau mosi vai teimi se iai se teimi. Ona whapepe na e atuala e toso uma le lua masina, tolu masina, wha masina, lima masina, ono masina, se o ana sfulua masina, ma se I wha ngalo atua I lava whapena, se ia wha uma ai le career o upu whai o malo, o le ngalo wenga ma le tāleni, ma le wha murianga o lauli, se ia o ina give up, le ai se avano e toi fo I mai ai le mauta, se ia uma le paia inga. Mea nana tula I mai Samoa na wha manino. Te lo la makwa ingo. Wa whika umaka ke mingi o e la tau te langlango ina mele nei. Ai, o le whinaunga leo te wātua nei. Wha matala tala au ili vaenga nei.
ina ia aua nei whaavaleina Samoa. Aua nei whaavaleina pe tau whaase seisi le tau whaama le whautanga le atunu. Ioe. Whai mai. O le whai unga le Parliamentary. Whaamalo lo le tu mau se ia iai se aso ma se taimi. The intention of Parliament, when they reach that decision, to indefinitely suspend them until such time, and one day, ise aso e ise taimi, a malolo le tu mau. Parliamentary, Fundraising, the committee, ma le lātou recommendation, ia nā lai una whaire mea lea. O lesi fo I maenga sa te tai e lo bafo fau I lo tilo le script. The intention of Parliament, the indefinite time frame of indefinite suspension is a opportunity. It is an opportunity for Tula Epa and Leala to repent, to show remorse, and to ask for forgiveness. O le mafu anga o le whaia fo'i o lea whai unga. O se whai unga alofo I lau tilo atu iai. I le au mei se teimi, ai se iai se teimi. Ai sa se sila le malo. O se awa noa le lei o se whai unga alofa. A mana na o lava e toi fo'i mai masalo pe lua I le tolu aso pe vai aso, lua vai aso. A o awala ia o le file mo. Ta o ie I lalo. Ta o ta te whaato ese. Ma ia o ta sala mo. Ma ia sila I le wha maoni o le whaato esenga. Wa tui nātu I luma. Aisea. Leanga alo ia le tula fono whawai. Male malo Samoa, male Parliamentary Samoa. Le ava whata whata. Le wha kerisiano. Whata siai, male tū. Male anga I whanua Samoa. O le alofa, ma le loto wha mangalo. Aia! Ae peitai! Yes. O se ava no fo ina tu inatu. I lea lava whai unga. Se iai se aso. E sila ai le malo. Pe iai ni swinga. E iai ni ai. O le tulanga. Awa o se mea matanga. Le whate o oi mare mauta fono. Mai molo a inga, mai molo nu, mai moa le tu malo, ma le tunu ua toa, ma tala ave. Se manu ua vave na whai I eise fo. Ma uia a wala ia pe ono ua vatu le teimo sola. Repent, show remorse, and ask for forgiveness. Obviously, no. Alava no fo ina tuatue. To refrain from continuing to repeat ia le whaaleanga le malo. Whaaleanga le whamsinonga. Ma upu e ave lunga le social media, ma le tio, ma televise, ma whaasalolonga, ma newspaper. Whaatala noanga. Lal mena whaia le malo, tu ui le ava noa. Siva ai pe iei se swinga. Pe toi whai pe le ai. Pe o mai I lalo. Pe whaatu ese pe le ai. Wa umana ta tu uma. Monitoring systems and monitoring mechanisms of government, agencies watching you, listening to you, recording everything that you do.
and sane. Yole na, ole mea na tūlai mai. Nga whaalongolongo o maa ia whangwhitalai. Te mai. The indefinite time frame of indefinite suspension is an opportunity for Tula Epa and Leala to repent, to show remorse and to ask for forgiveness, and to refrain from repetition of disgraceful remarks publicly, made public on social media, against judiciary and against parliament and contempt of parliament. Ava noa nana tu watu lei unga lea ina i mwhai. Ole mea lei ai. Ole tātou te tala noa ili ngana wha peretania o le tula whono. Ma le ngana Samoa ina ia matua i manino le lei ai. Ia na? Leile sa ola utale na whai atu. Ole mea sa mata I tuina. The monitoring system. The other intention of Parliament and Speaker was to put monitoring mechanisms, devices, and also systems in place to see if Tula Epa and Leala will change. But obviously, they continued to defy and accuse Parliament privileges and protocols. E mafua I lea. Mafua mai leitio tangata leanga nei ma social media is tangata leanga ilo lato lea lo lofa ya leala matuila epa. Ia lato fesilia lang ai mea matanga, mea matu ya. Ai lolele. Ole under supervision le to ina maleala. Olo matai tu wina. O fesili ume avatu. O fesili lava e whaaita ele te ngata matu wailo na fefe. O ia le tali mai whapena. E tali mai I le ita. E tali mai le whali. E tali mai le tota mai. O le ala le winga o tali ma upu e whaangai mena. Na o upu leanga. Whasanga iai. Whasanga le whawhitalai. Whasanga le palmia. Whasanga le whamsinonga male malo. Tau te toi o maila ma le tōli tio. E pui ai le mamalu si tau ina ma le ala. Ia autou upu leanga, ma autou whaatalanoanga, leanga ma le fau, ma le fau, ma le whaavaea le le. Whai lana autou o mai whema. Ia le nana, o e whaile lulu na le. Tua e so e maini tupe. E to tongi eilo I o whaamstonga nei langa ngana ma fua mai ia morianga o si tau ina ma le ala. O autou. Nā, o outou, tau te lea alo lofa. Ioe, ma fau mena na leina fai atu mara tu musu mara tu alalo. Ma fau le meolo sei tia ai, leisi tangata, leisi uso a tangata. Ai te nofo e ene ma fiti le pute. Oso le fali. Oso le nefu ma le mautonu tu le fefe na o le ita ma tala le anga fai ai mai moa ma sila mai moa ma po e maua mai e la tau o lo tui me tangi o le pāre mene ma le wha msinonga ma le malo ma le kapeneta la tau te whaia le whai unga istoi ina ma le ala o whalonga so oe te le in whamelito ina se kuko mea nga tau fi mele se fasili o le mwhaiuna. La tu tali me olo mafo fau. Na alu lava I una le toi whaalia mai fōringa. O se toi ina male ala I lunga whaatale noanga I auto letio. Ua na ole audio recording. Ia mana tūmala. Tu sa pena fo o le se fōringa. A o leo ana o tangata o masani ele atunu. Ele vale a fōl whaamsinonga. Ma le tu el ina ni clipses, audio clipses, and also sound ia maniata e lafu atu e tangata. Le mea le nau, unofo mo toi mafau I le utoe au utalaina ma toe lau liuni ma toe vava ai e scripso mea nei. Le ala and Tula Epa could have returned earlier. Probably a week or two, pena o se vaiaso petasi.
if they adhered to the requirements and the criteria set down. Se ia se asu. Weva ai le tupua le mata ia. Wa matua I le mawhai o na mata ia le tupua lea. Se ia se asu. Ma le lea sila fia. O lea la mata I tuina o lua pe ise lua swinga pe ini swinga o lua tala. E ati le leo lungo I leitio ma televise. Ma leo mai o tangata ne lau o tau loa nei. E mata utia le pelu. E uu. I limo lau whaasala lau. Ma le autu stala. Ne whanau tau sila lava I le tula I mai o le whainga malo le fast. Na a apalo I tangata. Whaata ua tangata. Whao ngā fo'i malanga wa'au tangata. Ina ia longo le tala I a Samoa. Ma le atu nuu laulau. Ua fia lavea I ina Samoa. Ti tōre whainga malo. Atu le epa. Powerful te le tangata sa whaasoa tua I le vasun se mwai atu nei. Powerful fo I le media. E tula I mai ai se vaenga. Ai ti tō ai se vaenga. Manisi o tangata. O le a ngā ia. Ia lea la. Wawa sfati ta inga sili a nā na tuama tautia. But since they did not change and continue to accuse the process and protocols and findings of Parliament, therefore, Parliament continues to prolong the indefinite suspension. Awa hoi, o le ua mata I tuina nei. Ma le manatu fo I ole. E le tau whaatonuina ma o uina le Parliament. Wa lewa na matutua suina I tono le mauta ma whape atu. O koe whelua ngā mea, koe kia pe, koe pāku se bere. Awane, a ua umana watu lea ia tau a wā. O le tō whā le nā I nā. O le talitonunga le nā le Parliament. O la alua whiwhile mua ai. O une tau tau tala se se me. Ai watu awhi mai. Le ai, ele me whain kāpungia mau. Mau ke kau ka kala pe me ngai, kau ka kala pe me. Tau te tala lava I lunga, ma sori ai lava le tu lafon. So therefore, Parliament continued to prolong the indefinite suspension. Yeah. Hello, whai. Talu si ia. I le alofa maleanga leo le atua. E leo iei fwoi tui valea I o le fionga I le paramia. Whapea fwoi le fionga le whongftalai ma le paramene ma le kapeneta. O le si ta upu ta ua la vole mea leo. Leo mai nelfi naunga matawheo matau le papa. This issue as a matter pertaining to Parliament only. Ala mata upule nei, I le tau a vea le whamsinong. Tau no e mata wheo matau le papa. Ala mata upu e teu le loto I whale, o le pale mene. You know, an issue that is irrelevant and should be only pertaining to the jurisdiction of Parliament. Marusi anga. O le tula fono. E lima ma a ao o le Parliament. Ma le whangwhitalai. Ia. O le whinaunga whapea o soli tula fono. Ma le isi tula fono. E whawai e le whinaunga le ana whainei. Ma le whai unga na whai al whangwhitalai. Eo malingo mai I. But I read that script. All the protocols and the due process were followed by Parliament right from day one, issue 1, to the end of this matter. Muri ta ia, mausus ta ia le Parliament me le whangwhitalai, mea umalava se ia o mai. I le taunu unga o le whamsinong. Ia, tātou tālia o lupe o maunu.
le pau pea sanu. Mai o te teletonu. Ia, o te vai alofa fo il to ina, a leu so ia leala. Mai, olo o iai le alofa i le fionga le mai tai paramia, fa pe fo i la uli ma le kabineta ma le fionga le fong te lai. Ai talu wai, ona o le whau au pea, e whaatau te ma te le ulunga, i le malo. Wa mafua i pea, ona tafu pea le afi. Ma mati i se tūlanga e le mana o mia, mumua i pea, mamua tuai matangata nei. Mua tuai mai la tau nei, o le ala nofo nei lau whasa lau le mwhapea. O le awa no na mātou tu i nātu e whaleo mai ei le ngona o tu le epa ma le ala. Asi o tau toi mafo whawane po amoli anga na whai ai. Na mafo ai na whai. O le a tili tutu e o tolu na o le afi. Na masu e mai ai, ma le ma whai ai e le to ina ma le ala. Ona tau fiofia la ngona ma manatu. People are not angels and gods. We are just human beings. Everything that comes out of our mouths, o se tala ma se upu e sau ma le ngutu ma le whawhonga le tangata, o le a whamasino ina i tātou. O lo o mata i tu ina mai i tātou o nisi tangata. O lo o tiute, whamanino ma whamalama lama i ate oi. Ese le me tau le whamalama lama, ese le me tau le tau whaleanga. Tala no so tele nanga le ile upu le na. O tau whamalama lama le te whalongo mai ere me le whaiatu nei. E mafu anga na lai ona whai mea ia. E ile tau no unga. Ma le mafu anga fo leo lo o mori atu o se tu o lalo. Fua se tapu. Yoe. Lo whai atu ile epa ilo i tu malo. Ma pe na fo i oe le ala ilo i tu malo. O tangata o lo whaatari mai. Ai, o le to lua le mai oi. Ile para kalame le mai si talo whai. Ile manatu. Na le atili o le vatu o le o inga ma le tu musu. Ai musu le tu alala. Ua, no tali tanunga. Faa, anga nuu faa na mua. Le mele na ta o le faa seva loina. Wa muli tai ia mauli o ainga sa male tuam sa tupua. Ile faa ta sina o le swafa ma ainga. Wa tu e satani le ingoa la auli le mali e toa i ulua laulau whiwa. Ina ia aua nei toi whaangaloina i a te ulua. Ia ulua pepese i pea mavivi ia i pea i le ingoa le nao lauri. Aua nei whaangaloina. Ia ulua momoe le po, momoe le ingoa lauri. Ia whaala whai le tai au pepese i le ingoa lauri. Tu atu e ma le swafa o le fionga le safa pito. Le swafa o le fionga i le Fong of the Line. O le a whaapena o na whaamana tu pea i a te ulua. A lua se sina neila i ai. E le ai se foi upu, masamata upu, e tala no i ai le proklamen nei, e le a fia ai le ngola auli, ma le whainga malo. Ai tango foi e tilo mo manitoa. Every second word that comes out from these two mouths, it's about Lauli, it's about Fiume, the Whangawhitalai, and the cabinet, and the government of the day. Whaatua tua I le tua Samoa. Tas te sila la melna. Ele ma whaina tua ngalo le apipi I au loro whiwa wala melna. Te lua amalua taltano, malua fta, malua mumoe, pe te lua whialafo I le tai au. Ya, po le alava le mea, ele ave se fo I mo lua mafufau. O le a whaapipi I le lei. Sa tani le ingo la uli o lua mafufau. Mauto uma. Tau te pese lawa iai. Ma mana tua pea lea te mali.
mana tua pea e le tala whaasaropito o le atunu o Samoa. Ma le mea na li lifa i ai le atunu i lana whaai unga. Ia, le tātou o se i tāle pese lea. Mausa malo longa. Mausa teimi e te nofo ai e process ma whaavasenga. Ia nai mea nā, o nai motu ngā awha. Eo ngā, o le tau mawhitanga mo le mawhauwhau. Food for thoughts. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. Set your flag on fire. Talk about a aiko ane. Check him out, fina anane. Check him out, fina ane. See that thing all dressed in red. Aiko ane. She will kill you dead. Check him out, feel that name. Talking about a aiko ane. Check him out, feel that name. Check him out, feel that name. My black boy and your black boy sitting by the fire. My flag boy, sit to your flag boy. I'm gonna set your flag on fire. Talking about a aiko ane. Check him out, fina anane. Check him out, fina ane. See that guy all dressed in green? Aiko ane. He's not a nerd, he's a lover machine. Check him out, fina ane. Talking about a aiko ane. Check him out, fina anane. Check him out, fina ane. We gotta go,
Keeping up to date with your vaccinations is really important, even if you've already had COVID-19. You can catch COVID-19 more than once. Boosters are the best way to protect you and your whānau from severe illness, ending up in hospital, and even death. If you've had COVID-19, you can get your booster 3 months after you tested positive. Check your eligibility at covid19.govt.nz or call 0800 28 29 26. St. Luke's Flatbush Catholic Parish would like to acknowledge the support of the following companies that have come on board to support our corporate dinner fundraiser for this year. Gold sponsors: Ivapa Paint and Panel, Aotea Finance, Ben's Piano and Furniture Carriers, and Pacific Easy Money Transfer. Silver sponsors: Fit Family, Matavanu Electrical, Barfoot and Thompson Manukau, Radio Samoa, and Moana Rentals. Bronze sponsors: Jovi Studio, AY Tires, Pacific 40, and Blue Wave. Thank you for your generosity and God bless. St. Luke's Catholic Parish, Flatbush. Whaafafonga i le Radio Samoa i le se fulu e tele whaia fiafio asururu taitasi. Whaatara noanga masui o mtanga ruenga o tangata Pasifika. O le ai maua ia whaatara noanga i le tele o unanga e au ngā mooi. O lau e kālesia o lau whala pototonga. Ai mai se mawhtanga ma le lei alu iluma o lau pitono. A fiafio asururu taitasi i le se fulu e tele wha i lunga o le Radio Samoa i le whaasoa masui o mtanga ruenga o tangata Tumotu Pasifika. He fia whaanana e Feso Collins, le suita wāo sa i linga o se pule nuu au kilani, e wala au whaalo alo atu, i le pa ia ma le mamalu o Samoa, e a fifio matala a au mai i se tau mawhatanga whaapitoa, e whaia i le Manhattan Function Centre, i le iwa whaatasi Dominion Road i Mount Ruskell, mai le afo le lima le afiafi, le asu whareile se fulu iwo au kuso, o loa wanoa fo i lea, e te whailoa iai i le malo whaalo alongia o Leapo, le afionga i le ali i minister whaatuanga a Samoa. O le taita i whono foi o le pati, a le whaatuatua i le atua Samoa utasi, le afionga a la auli le mali atua, le uatea polata i vao Fossi Schmidt. Na o le se lauta a la i le ticket, pe awheta a la i le laulau, mō tangata e toa se fulu. Fisota i mai i le admin@efeso.nz, po o le olu atasi, olu a wha, 5 fitu wha, olu atasi, olu a wha, 5 fitu wha. Monisi whaamtalanga, tātou whailoa iai i le afiafi, i le alofa maleanga le leo le atua. Tasi limo i votu, amo. It's a
Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
Big Boys Crew. Kaleanga ai le sei fai au fika sole so ye ki kau lama lama fai au fika fai au fika alwi ai fai au fika big boys crew le vai vai fai au fika fai au fika alwi ai fai au fika big boys crew le vai vai naki tambulole inambula sen na fela peta song naki tambulole better do that. Ia pola me to fai au fika, alwi ai, fai au fika, big boys crew, le vai vai, fai au fika, alwi ai, fai au fika, big boys crew, le vai vai. Kaleanga, ai le sei fai au fika, sole so ye ki kau lama lama. Fai au fika, fai au fika, alwi ai, fai au fika, big boys crew, le vai vai, fai au fika, fai au fika, alwi ai, fai au fika, big boys crew, le vai vai. The big boys crew, Failo Fika, Sailo Fika. They tell me for your violet, Fiafia, de Malulu, Faifa Leo Fika, Mo of Wa. Yeah, ole ua toi lusful minuto na tale ole tu live fa. A futa baile to fine ya ani ya mole timi muli ole nei fo ya so ya awa fo il tato li poti fa u mai ile tato fa le tavale le card for you talo fa ani malolo se fo manuia fa tai fa no mai ole timi. Ya talo fa lava le fionga Savea le nei vetula le uli ya wala la tata fa mo fo inga luenga yo le nei fo weekend. Ya la. Ya, pule lo fa le tu o leo o wa tu la lata fo e tu la ngal wenga leso. Ya, ma fa pe na fo yo na anga ia tu fo isi fu fanga le fiaf yo. Ole afiafi la vole fang malulu. Ya le na. Yo. Ki nga malulu ai le ma fa yanga. E fa kwa ma o amba fa ali fa kama papa ku. Ya le lei ya la stala bai le tatu ngal wenga le yaso ya matulanga fo yo le udanga ya Samoa le car for you. Yes, fa taila ma so no ya fa filo at fo le pa mal malo Samoa. O mo fo ne no fa longo mai fo to au nanga nei 300 pesos for man meua. Yo le ka for you le nei po le sori e moto ma te fi lava fa la do atu. Ya nisi fo yo maso ta vale fo fenita no mai tato fo wili ya lo ya tato fo wili fo lua fisi lua so valo fenita no mai tiso afa pe if is na mira ta vale ya e mana mire ya lo restricted license full license ya pe fenga lenga full time fo pe part time ya mfana mato so ania to
Mato neri kafo yumo a wali sa sailing o sa vale po fuili lo yeni so mato sa vale pe o le SUV lima no fo po le fitu no fo lo sa ili ia wo yena ia tato o ka fo yung faina tau no mai ia sa ili so sa vale o komeki pe meno ia pe petro foi pe disolo mna mia ia le alu mo sa vale fo faina tau no mai tato ia le nei o yeni so sa mai sa vale ia kameto horen kameto terminei nis fo sa vale fo faina no mai pe fa pe sa ili so sa vale le se me fa faina ai pe fa pe te su mai e ma te va tu ma te so animo oi a fa pe e fia vili mai le ma te numero 4 ta tanoa mai mo sa lingo sa vale io le o val se lau lo fitu fa iva no valu ia pe su ma le ka for you le 300 grace offer manuwa ia pe comments mai foi me lunga al Facebook ina fai foi ta tanoa atu ma to ne sa molo au na tuai a fa pe te mau atu mau kilani ia lo ia ni se ma to nanga e fai na ma to fatu molo a palai lunga online ia na familia ina la wa palai ia fai na ma to au mai o tunga ma to ia te tu ina tu le tio la ta vale ia pe ti le va fuori ta vale lumo lo mota ina in fai familia ina o ina ma to o nanga o ni se ma to e ini so benefiti ia a fa pe e mau benefiti a la foi e tangata e no fu mo e full time ia em fai ma to fai le lo join apply ina em fai ma wata vale lo lo to sa ili a fiam na miesef so soanio e ma to nei ia le over se laulo lo fitu fai va no vale fa so time e ma to ia pe se su mai ta to filo ai le 300 grace of Roman Lewa. Ia pe ke comment mai lunga tato Facebook page. Ia whaina mato Sonia Twai. Ia ol mato li poti pupuna mai neire 300 grace of Row le ka for you. Ia ol moli atu lo whaangan mato pule. Ia mai se fole au nanga foi. Mo oto umalava sa mo lo whanwhangu mai. Ia whaftai tele lava lau fiong Savea mon mato avanua. Ia manuia tele le wikeeni. Kore sa patitaya. Na lo whaftai mo bia full weekend ani tatu tue whenua. Fo i le vas fo ai whasui fu ia mo tim nei. Whasui fu. Ia le nāna tautua mo oil siu whongo Samoa radio Samoa lima iwa tolu wa mo i Aukilani mo Savea Pesta. Ia mo le Porkalami le Tanoa Ava e te maua i le whaapula pula ina o mea sa sa. Ia na te ai fwina ia leo le nivolo ulu. Ia ma e mara malama ma manino le lei. Whaatalo whatu le te mamatua. Ia vaipu a noa mangutai. Alol soi fo manduia whaftai le mafuta mai o te loa le nau atu le lata i le whailonga ina fo o le valu se fulu tausanga o lo soi fua. Ia, amu ia oe whaftai le tua le tele o nei tausanga o le AUG le vai so fo. Ia, anga le leipa le tua matulu i le soi fua anga lue ma le soi fua tautua. Le soifua au na wa whanau ma inga ma le kalesia. Ia me se fo yo le nopia i le nei tunu a lo o whatino pea le au ranga ma le tautu o le eitau malele i o tātou hainga. O lo o whaamuri mai i lau whanua me le ele le tunu pele i Samoa. Whatalo whatu lau so ia Jack Sio o le whatonu sili o le company le ua whaingoa ina o le Jack's Shipping Containers, ja, mole Jack's Pinkarilla. Ja, fa per fo il faltua mole no falo mole ngali a meso lo finga venga le so. Ole ma uolo o fa ma ole ma futa mai fa tas mai tato por clambi le so. Ja fa talo fatu I lo suga le di Pulle Jack. Fa talo fatu fo I tama fa na le tunu le ne yaso lo ngalu lue. Ia matautuaina Samoa so se pisinisi so se atinae o le tatalo lava ina ia lausiusi ma laulola autou atina o lo tautuaina ai Samoa ma tangata lautele o le atunu whatalo whatu ina I Avondale I le telenga ia le vaupolo ma le taus ia Rita ia whapea fōi ia le tōtelo lau whinga alwenga ia mauna la lae lua pe ona iai I Avondale ia whapea fōi I o Tahuhu le ulu toa and sons ma lo tautua I le tunu katalo whatu I le tamaitai o teine o le maunga Razorback whapea fōi Maria Wilford o I la tōlo mafuta mai nā I Riverside, California, I Amerika
O le usa semitone ia ma whaosofia vaenga, ia po vaenga, ia ai mai se fo ia laupule tupola. Whatalo whatu malolo se fo manuia, ia tuto umai lunga le tātou Facebook page, ia whapea fo le tātou YouTube channel. Ai mai se o nisi fola o lo o mai moa mai ai, ia epe o le Twitter, ia ai mai se fo o le Instagram, linketh, mai si lava fo fola o le social media, ka la whai una mafuta mai ai o tātou ngata i tu e fia o le rangi. Ka la whatu i nai ta mamtina ma tuolo o whatau tolio no le telefo o ngase ngase le nei wai teimi o le tausanga. O le ngalo i atu oe. Ia rau whai atu, e te alo ta malai lau soifua maloloina. Le vai o le ola le nā. Ioa. Anga iane le tātou whale o loas fulma le tolu Lappington Road i Nai Otara. Le fionga le saoli i ia po le fionga fo i atuala tau wā tino tau pa u. Ai sau vai. Le telefoni e te tau ona e tango e wha mau le lei lalo. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Ia po le angai fo le tātou whale lo iai i nā. I le pitanu o Glendon, Lewis Fulma Lua Templeton Place, Glendon I Manurewa, tua fine a Nive Malia, ia whapea fo I le uso ia i o sia ma tumaitai, ma reta sa wanga. Ia ma tātou whale loa I le loa I Kalestete. Whatalo whatu I le tautua Samoa, hun hei I Kalestete, alole soifo mnuia. O le tautele o le paia maununga le atunu u leolo o valval au mai pēa po o tutoe ni lau ia po o tutoe fo ini uniform ni tickets mo le wha moi le asto na I aso nei vai aso lea aso lua se fulu o le masina o aukuso I le taunu mai o le malanga ale te tai o le malo ia pe o nei le wha tutua I le tua sa mo o tasi malona au ainga e whailo I mai ia I la tau sa langlongoina ia ma Samoa uma I lo utali tudunga ia o le aso tona I le nā I la lo I whewhoi lua o tolu Kohima Rama Road I Aukilani Mission Bay o le ASB Stadium wha malulu atu o le o whalongoina ma ua longo mai au ua matua I le ai se ticket po o se lau o tutoe. Ioe. Ia mana tua fo I o tau. O le stadium lea matua te le lava. Le stadium tele lea I Aukilani nei. Ia lela ua maua nei. Ua matua I le ai se noafanga ma se avanoa. E panga loa le la vaso wa levo na mai a tātou tickets ia ma wale o to iei I se lau o to toi ia pe o le anganga le nā ia ai wha malu lua tua I le tātou tunu wha yaso le tua ia ma o le a iei I sisi lau I le lumanai o le amwhai ia o na toi longa pui iei le atunu se malosi ma se taiao ma se teimi se ava noa le lei e mwhai ona toi e taliu mai ei fōi ia le whai ngā malo se teimi o mua ia ma whai loa I fōi le pa ia maununga o le tātou atunu a whiawhia nā nei ia e le toi pōse lilo le whaafonga Samoa ai mai se lava I le ekalesia katoliko ma palisi SS I le awhio atu ma le talatua au I le wha moi le St. Lucas Parish, I le lātou se linga se leni ma le corporate dinner I le whiawhia nā nei, I malaiolo ma ngā whang, I Tidal Road I Mangele. Ia, Mana ia le whamna tuatu ina ia vave atu o nei vave a mata le tātou por Columbia I le whiawhi nei. Ia, maua fo I le avanoa ma le lau e whailoa I ai. I te tai o e kalesia ma le kalesia o le palisi St. Lucas. Ia po o St. Luke's. E le whiawhi na nei ma le mamalu o le kalesia.
Ia matangata lolotu fo i o le fo i tu ainga ma le fo i tapu inga i le fiafia na nei o le pasisilanga le na ina ia utangia ina ia mana fo tatou vave atu vave a mata le tatou pol kalame a o le io o ina tō wanga o le fiafine o le ute vava ia tu le talo le tau fio la vale le kala le kau nei le fiafi i te ua tō whatau tau ala ua whale le atunu ma le malu fo i ana paanga ma le wala ulia ia wale wha moe nei le mous tātou wa vanoa ma le fionga ia whanana Efeso Collins ia wa pewho le sunga le pali tele lafu peo mo le wha moe ia ai le toe wha ilo ina fo i le atunu ia le tāua tele o nanga nei te mali o alo mataba whanau fo i Samoa o lo o tula i le tausidionga o le whainga palota mo sa ili ngā tofi whai tu malo o pulenga whai tu malo i loto i whale local city councils na ia mana tua ifo alo matama whanau nei e Samoa stei momole nei ua tula i ai masi i le ao o se alo Samoa sta mani i fo i le fionga ia whanana Efeso Collins ina ia fina wina lena foa e avea ai o se purinu. So, ladies and gentlemen, friends and families and supporters for Whanana, Efeso Collins is a very strong running candidate for the mayoral seat here in Auckland as the mayor of Auckland in the upcoming local election for the city council, councillors, the mayor of Auckland, as well as the local boards. Tua nei foi sunga le pari tele lafu peo ia manisi foi aluma tama whanau le tunu upo whewa ia pati whai o lo latu longlonguina ia matula i mai ai i le tauwanga le whinga palota ia pei o nai vaenga na o le ua toi mai i le tātou lisi foi ma le whamboe whatalo whatu i le te lenga a lapa la tio ia whapea volfaltu e Evelina ia male au whinga luenga Evelina's Polynesian food yon la lai lua le ngate manurua whapea na fo i o Tara whapanui atu ma whatalo whatu i le usu alanga Aia John ia ma o tau fo i lo ngā lurue alo whai o le whaiva nei aso alo fo i le taua tai ma le tāpua ai i whaiva o lo o whenga iai George Kinaselli o lofa and fui mono ma lo se fo manuia N.S. Charles, ia, wautu umalawa, o lo mafutu ambai i lunga le tātou api o whauringa. So o se tafa le lululangi, ia, o lo mwhaio na mafutu mai ai. Victoria Matafele, tālo whalava, o lo mai mua mai nai San Bernardino in California. Please press the love button and then... not the love bite, and then share, like and share our program to all your friends and families around the world. For your tātou wainga Samoa. Whamari atu il vanga leo lo lātou tāpua I mai tutuila. Alo se whamari whaftai John Mao, lo lava, whaftai fo I Asiata Nuo Sala, se fo I Maria Wilfred. Whatalo whatu tātou nuu o li I Avondale, te lenga la te moenga, a Felice ma le tausi atoe ma le whanau a pena fo I a ti a lua manuwai ma le tō telo le tātou a uso fo I ma te wali ma whale o polu ma sani o le tātou e wātu I le mauta fo I o li I Avondale a lo whaftai le ma futa mai leo whinga luenga I nā o le Solo Plastics whapea fo I a le tlenga whautangia Palai sina ki tiona ma le whinga wenga ale ETE ai mo se fo le tātou nuu I nai le tua oi ma le tuli manu o New Lynn really I le whafonga ma le tāpua mai le solve talenga au matangi masi whapea fo I le tāpua mai siona fo le tua le whionga to a tusi mana I ona matua I Salt Lake City, Utah ai whatalo whatu I le tātou no umalna I le tuli manu o le TEP New Lynn. Aloli tāpua mai fo I nei vaenga o le uli ma le tutua
ia le si fongo Samoa ma Savea ile nei fo ia wauli ua toi fa minute ona tale o le tu la e fa ia pe no fa ia tu le tei musola o le a se wi fanua le tatou fa moe ma le porkalambe le so ia ono le tutuangia le nai le fa moe le kalesia katoliko ma le palisi o le sangato luka i le afiafinei i le maunta i Malaiola ia o le sailinga se leni o sieli taulanga le fatuina fo i o lea lava e kalesia ma vatu ai le fa maloma le fa aftai ai la tau o lo tui mitangi olo i le whaafoina o le nei fo i whaamoimoe le fiafia nā nei. O le tolu oi le o sailinga se leni ma ale e kalesia ma le palisi le nei ua wai atu. Iei ma whaasola la tau porkalame. Ele na o Samoa, o Tonga, o Fiji, o tangata ma le atu Asia, whapena fo i Filipaina, o Mexico, o Initia, e matua i tumu maulu whao. Ia ona o le manatu lava i le ekalesia ma le ngā luenga le atua. Ia masiota i tafo i sao whaatau waa o le taulanga lava le nā i le ngā luenga pa ia. Mai ale pes le whasisilanga tāwu o le nei monisi o company o lo o lato anga le lei. Ia malo lofa mai le wha moe le nā o le palisi o le St. Luke's Catholic Parish mai Flatbush i le fiafia nā nei i inai Malaiola i mangele. E fia whaavitaia le kalesia katoliko a sangato luka i Flatbush le feso swani ma le langolang sua a company nei. Ua mawhai ona whaatau no wina i lana tau mawhtanga a fiafisa i le se leni po le corporate dinner o le nei tausanga. Gold sponsors, Ivapa Paint and Panel, Altea Finance, Ben's Piano and Furniture Carriers, Male Pacific Easy Money Transfer, Silver sponsors, Fit Family, Matavanu Electrical, Barfoot and Thompson Manukau, Radio Samoa, Malemoana Rentals. Bronze sponsors, Jovi Studio, AY Tires, Pacific 40, Male Blue Wave. Whaavutaitele le lango ma ia whaamaruia le tua i le angalelei. O le kalesia katoliko sangatoluka Flatbush. Ask yourself this. Masks are a good idea, right? Yep, because you can get COVID more than once. And wearing a mask helps stop you getting or spreading COVID and flu. Find out more at covid19.govt.nz. O le whaiunga le nā ma le tawalunga le tātou porkalame le so whaaftai atuai i le tunuu i lau whaafonga ma lau tāpo inga. Mai se voi o lau sila mai moa mai lunga le api o fōlinga ma le tātou YouTube channel. Whaamanuia le atua le nei fiafi o a toenga fo i o ngā luenga. O lo tau wha mai a, ia mai se fo i le tūlanga. O tā whaonga mai vai vanga a le tunu unanei. Ia o na tā penai lea mo le sapati i le aso ta au. Maduia tele le upufolofola le tua i a tūtou le au whainga luenga tofi le tua. Whata whaita ulanga e fia. Ia whapena fo i le alausu o le tunu i tāpo inga i le aso ta au. Aftai mo le whaafonga mai, ia, mo le lango ina fo, o le porkalame nei mo le nei tangata. Whaaftai fo i a te autou, o le autau ai maa ma le au whai upu sā, ma le au whai upu vale. E kāsi ala ukala i aki oi, ingu sau vai, o le vai o le ola. Sau au upu, o matua manongi, ma whelesi, ma le mātango fie le whaasoa. Ia, ona whaapena fo i le ona whasosani. Whaafile mu ailo fina ngalo. Ia mai si ngase tele na o lo o mawai oi. Whai ua kwa i e whari kele ia sa vele so. Aile no bera na o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Ia e poka ai ia maoka mai ei sa vai po whea lava. Ia le atunu o la langi. Whaftai e tu fwoi, pa ia maulungo le atunu. Whai tau wafe maafe o tau. Ua tau tau mawhai le vai o le ola. Ia maua mori mawina fo i le manui o tau ngase. Ma wha ua wai pēr. O na wha amria ina. Ia lo tau soifua. Ia, manuia tele le tātou tunu. A lua tusa po i le tua so tātou manuia. A fo i ni pewhea o le so, le tele o pesenga.
ia upu e whai whaneata e matua lava i le ho. Tālu si ia le lofo maleanga le leio le tua. Ina ia tō manu, ia ma pui pui fo i le soifua ngalue, ma le soifua au auna, ma le soifua tautua o le atunu. Fea fo e whetalo loa i ai, Samoa i le fiafia nā nei, ma le vai asa fo sa ili ili matangi. Ia ma sa ili ili malosi. Wafo i ngā ruenga o lo fotua i mai i le nāwa yaso. Alofa voi le tua i le whapui moe, i le malanga mai o le malo, a le whatutua i le tua Samoa utasi, ia i le anga le leio le tua, ma whatonu mai mani manuia. O le whapui moe o le sunga ia Efeso, po le sunga whanana Efeso Collins i le vai aso fau, i le aso whaleile. Aso whaleile le nā, le aso Tanoa Ava, ia, o lo ua iai le wala ulia le nā, se lauta la le ticket, te balanga tuai. I le Manhattan Convention Center, se taupa whatanga tele ma whaafianga ma saunuanga foi ma tulengo le aso whaamaupu e pu e ai i le langolango sua i le whaamue moe. O le whainga palota, ia, sa ili ava noa. A wā, ia, se lena fōa o le pule nuu i aukilani nei. Savea pestata ma le langi le nei lau tau o auna wha mangalo mai se leo, wha fui mai upu o Savea i a Savea. Ia, ai tātou wheila i pēa i le vai so fautu o tau se tasi o pese. Whe mai, lo u soe, maria ia lo while ngalo, ona ua pau o se mea ua maua. Maria o tau lunga le tātou YouTube channel, wa pena fo i mo le tātou Facebook page, ia manuia nei e fiafi, soifua ma ia manuia. Well, folks, that's it from me. I hope what was said today will be well processed, and whatever transpired out of it in the future as we await the final decision as reserved by the courts and the judges in Samoa. Ia manuia fo i le tapo inga. Ia wā, po le af, po whele tū e angi e le mutangi, o le whaamui mboe le sunga le alamara, le to ina fo i atu le epa. Ina ia mo se tūlanga e mau e le while mu, ia ma to e sangatonu le lei ai, ia le whainga malo le tātou tunu, ma ia manuia tangata uma. Soifua ma ia manuia. Papu mai le pauno, le whaamalu lea mua e la ina, ia whaamali e ina, pau se mea ua au maua ina. Whaalango lango mai, i lo utau au e te mapua. Lango na le fia ai, se fulu se nese i whaalavai. A o se ato whalu, pela vai o se papa mafu. Amu i ala salo, wa file mulo na masalo salo. Se i alo whamai, o lo uola wale mawhai. Leu so e sauia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o maua ina. Whaalango lango mai, i lo utau au e te mapua. Mafia was so wine the town langa o pia e la fo ina o ia o se tasi le no faina e masa e sai o la vala vai le taina uno maso